Nina wikwatio kana museise wa Mutongo TV ngwatano ya Mukamba na mwithukise wa Mutongo FM ni ngwatano ya Mukamba watinda nesa muthenyani wa umundi twiwachu mwa matukuni thandatu mwezi wa kana mwaka wa 2025 na watondo twika kila wachu mwa pa Mutongo TV na Mutongo FM ni kilunguni chai kuombea siasa watatuka tukomana na atongo yi na kuwe museise wivo na mwithukisia tukanenania maundu ala maende na maundu makwa kande itu ya Kenya twivamwe atongo imainena na kuinena oyete woni waku mayosa mawoni maku na ku uyosa uikuma kola ku atongo ina mayosa uikuma kola uinikenda ithionde tuyoka pamwe tuyiya mesani na twikwata osungio yolo wakira tuonena nisena umundi nenda tunena nisikindu cha bata muno bande itu ya Kenya kitawanza mayosa kwane mpaka IBC maundu angi onde tukuna nundu kanani ya IBC niyo zamela itongo ya sia usakwani atongo yao onde wona patena IBC zeo paiso kwatikana otongo museo na nongi jetu kanena nesia yoluanza ma ino ya usakwani na mpaka IBC ni nzama yithitwe iseletu muno kwevinda yasa indi oyu vena matunda nundu selection panel kana andu ala meothungulula ala mekwenda kutwika makamishana na mwene kivila wanzama ino ni endese kiuni na amini cha mwene kivila andu 11 mathungululwa na oyu maendese seso ya kuthungulula na kuthuima andu angi ala mekwenda kutwika makamishana ile kana nzama ya usokwana mpaka IBC thana mwene kivila umwe na makamishana thandatu ku onde ni muonza na vawisi letwane nania na kitumi cha kwete unenanya chuma niki Mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka na nyanya ngalekoni ya Azimio Martha Karua wa PLP na Eugene wa Malwa wa DAP Kenya nemethigwe mayasi akana moma ikehetikela oloko za kuwa tamwene kivela ethiwa moma yekonwa na yu ikudenge yoka mayasi mayekonwa ata na pepe andu mekwacha Kalonzo Musyoka no watongwese Nadiko report niyo enesio siake kiende kwa oyuyu maweta ingi kana ODM endeni wa serikali na maele kwithwa mayasi ya Azimio kana mengale kwa ya ulei ODM yeyumelia wesela Central Committee na yaweta kana imomengale koni ya ulei na maike kwiwa kana mendeni wa serikali kukicha IBC ni kindu cha bata muno konena nigwa no chuma niki vala President William Ruto withiwe asekana asindwa akenuka akaime 2027 mutiani wake wa makwa na Kenya mamolea akenuka na yuki icho onde kikonia osakwani wa 2017 na nicho kitumi tuonena nesia yolo wa nzame osakwani mpaka IBC kalipo ntheni wa kilungu cha kuombea siasa atongo onde mavikie na kunenese yuwevo ikenda wese ile atambania ili tatu kenda yo mwitano na ambayo tumeni mukuveba TV na ntheni wa mitandao Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa ni rasa sketo kwa nzomo vaya mtandao wa YouTube tuyimwe kwa imwe kana live semba vo ni Mutongo TV Soko FM official watiyo tumani wa kuvau ni ngusoma namba ya simu yevo umonde chila tutumia ya Safaricom ningwe ndimo nenga namba ya Airtel ila tutumia onda tikaiteva hasa kwa ni kwatia fokioni yevo mondo Joshua ni kwatia wikite namba super usasi ya simu siavika uthese wa TV na radio wajuma mu vitu ando masimu beba ando wese ithia twewa na nesa indi umonde twikwatikana maundu methiwa memailu kalivo tutambanie nginya muthe wa kilungu kiche kuombea siasa abandu va masaa eli na indi atongoi inayukatikana mwatinda nesa na mwatu wa nesa tweleona no katene muno lakini tio sione ngitu yethi anava ingi ndienda kwambio vava kubina kwa ndo kedye baya Mukamba na museise nondwe nisi yangi maseise mate ya kamba na mevata muno na kilungu che kuombea siasa rastas mupea muno mundu wa kuombocha mumani wa mundi naitwa Daniel Kitonga manzo senator wa Makueni nenda kwa Samwanyo indi nikethia asiaisha maitu na yathukisia ma radio ya Mutongo FM ndi nimea kalibu kipindi ni tindo ano tanwila tuosa mawoni kula kuyene nthi nundu titia watio wangi no itha nitwa data ni chau cha ilete kwekeka thank you ozuni senator wa county ya Makueni Dani Kitonga manzo bwana FM ndina wikwatukana ndo watu onesa niba kupe muhimu yima watu oneka ku niwo na yini muhimu ndaki ya ati maitwa sia kize manituma Mutongo
sio mzumbeita atita ni setazia muthongo wa binguka tikethia no bai kupini kila mundu akuita kabasania kake pe mutumia na ngula cia we kumbi ila ajau nina mwa ekubi ila mesato ipo nye friend bada mutaalamu nywa maundu mote ti no tongo ne kala nde bane nyuna na mutho kinyonde mwe Kenya ndi cia nzara mwe wa kikamba na ala mwe wa kwa kwithi ni twatembemwe umuthiri ni ailete kuthi ngaliko ya AIC cio Kimau twina chathe tukuna kucha mwako we kanisa na nene thoke twene munyanya wa githwa ngaliko ezu ita Timothy Safari na naundu wa kukwataniwe kanisa ni bantu kwethia ndina lakini ni ndumanie na imambia nema kunio ndo muzeo na nabi kaba ekumbeni nililikane kuma kethi yes na makethia na mwekwati sio seo na no nukite ba zicio Kimau magwete kwa yutimwe twambie tutembe na niko ndete yuma luka kila mundu no kwethwa ona misakwela yake good na nendo tapia asiaisha maitu kana studio itu nenze ango na mazene mamiene na nenze ona nenene yani uwoni monene muno no nzie ite studio sike babukanyo lakini London na kwajene kana ino ni category ya CNN zanti tio CNN yogamba na Kenya karibu sana bwana FM na thank you for that naende bado maondo yetu mambo ni sema ingange au kuona asante Joseph karibu inge kuombeni ya siasa kwa masieto nita Joseph Kilonzo na suo nila tukomana bai kumbini kuyangewana kumandithania andu ubo wa siasa na undu twende chambe ne kutungia rastas muvya nondu wa kutwalika tuke bano na undu mutongo wa weta FM kicho ni kinene na ni studio nzio na nitukona mutu kwete neza na itu tumukwata kuko bala tutona kou no twambi tukwatianisie tuone ndo tukakwikala asante nainde muzeza na kuna kuya kiyolo kwa kunikenda isele ona kunwete mawoni maku ni mavata muno kwitu akwa atongo yi zeki tumitoka abantu kanena ikumbe tia atongo imeoka bati bala kana ibendi la sika wao kesaithia no kwa neno ku studio na kundu kwata mwanya wa kunena ajiye ikumbeni kila mundu etha na mwanya zeki tumitoka aba no tukumya mawoni kibathukanio na tia mbea no sio we musiaisia atongo yela twinamo tinginya makanena undu umwe kana makanena kindu kifwana undu umwe ivata we kuombeni mawoni kivathukanio atongo yala mengaleko ya uleima yumya mawoni mo ala mengaleko ya serikali na indi kitu mitukuetea mundu ta FM mutaalamu yewa mundu maki uteti na utongo aile buka katikati aka kuthuimia nesa maundu ma uteti na kila tuonene na hiyo utayene chao kiende kwa ndai yetu yambia vaivata wa wanawituma utumani waku vaivata wandu mano ikumbea siasa twasia siasa ino tukuna abaye kuombeni siendana feelings kana vaivata wa kunena ndeto ichake kuthia kwa atongo maitu onthe ala meva studio na alangi menda no ndo inese nesa kana atongo ya swangi anene menza mayiva no indi no nginya makawetwa vaye kuombeni ya siasa kwa uwe tuma utumani waku ikona simu kwa ndai ya sionthe ena kweso wa utume utumani we na ndai ya utena nyuma no kana wako na simu pele na ndai ya kalifo tutambanye nginya muthia wa kitungu kicha ikumbea siasa nenda tuambie senator betikire tuambie na inese maundu ma uteti ni maingi muno ala maende umundi no tuona kila chetha kiende iyo ni noni imwe ngaliko sia Sultan Ahmad umundi pia nona ngaliko ingi undu kila maende ngaliko sia Kabete uteti bagu Kenya ni mwingi muno na yuwi mwingi uno ni naweta zama ya IBC ni nzama ya bata muno nthini wa kwiyumbaniswa sakwani ula ukite na ni nata musese kana twinena ki umundi nondo wa kila mutongwe wa Wiper Kalonzo Musyoka na alangi me ulei methiwe manena kukonia commissioners ala mabani we tupaniyo kwithana motu hivi kama ile wakatano bandu bau sindi tatu yambia nzameno ya IBC
kuyandu akenya ingi methiro mahikulia makulio cho ni kivila kinda kicha mwene kivila ni kivila kinda na pressure mbingi kana ni chao na niki andu ala muno andu menda amba yenda kivila kicha mwene kivila na tuonete siko sia kwitina tuonie binda yake boitu kukindo kilache kikie tuonie binda ya Chebukati kwa mume kwa sia niki andu me kwenda yolo wa IBC chairperson senator uona niki andu menda ama yenda mwene kikinaika kivila chicha mwene kivila wa IBC Bekiuni kivila kezi ulumu katika ya Kenya mundu munene wa IBC ni motangasa musumbi na igela tuweta yulu wa kwenda nonena ni katika siama tondu wekikie mwaka wa 97 ni ti kwa uchama niweka tuweta ngewa ya chama ni na makomishona monda na wasisi ando lama na usuisie uyo chama aingi bago mayutonya onekana kalibu andu onde pai mundu tonya wesu chama no sebe binda interview yekia wala kino kethe niki maitonya niki andu alama uso ndu tupanukete ukethe ni kweta no interview na katika andu ala alama apply alama uso sia kala makulia wesu kila mundu ena kindu kinaki umusie ena kisie kana twaze yu katika azimonde kila mundu eno swata ndu ugethe yu alona alama ronda kusinda kana maronda kwenda yulu kila petu ndu mundu wekie tuna kana maundu manama kutokana na mea no kethe enende maina we kwacho nake na maina mwiki nake mundu su enende ingi makenya alama mwisi neza kulingana na mundu alama endete mamwibwelete bawiti nane kana o historia ya basu onde akondu woyu undu mwaye wane mundu wea ni sekela gedendeka nundu mosongo no megweza kuma kibela chuno kitangazo ingi lakini kuweteleto ni nguona nimekuendea mambe kosa ma commissioner na mosama commissioner with the commission to the kwambisia kuvukuma ndaba iko ndo bana ni with the interview ni sio kwa ingi na nda isiyo sio kwa kana asume boyu me chwanza kana ba o mawe ya indi yu no isio kwa ingi lakini toto kwa siano mpaka pende unena nia katika upinzani na katika serikali kana siaba ila nene no mpaka atongo yasumetane na ganda wethi sindu imwe ni manena nyandhi ni asanganena ndia ekiona nona na kiuki ina siwa sinza twe ba mbirikire ngukulia ni ndatu ambia buni kenda ne kulia no ya akenya ni methetwe muno mayona usakwani kana commissioners na chairperson nisindo sila mbange kana ne andu ana masukumia andu ana nikenda malike myanya nisu nikenda binda ya usakwani yavika kwesethia ni metho ano ulaisi no buthu wa kusinda kivila kinene kicha usumbi kwa woni wako kivila ki kana myaneno IBC either isakuwa wa objectively batena kulikilela kana no kuona either i puppet ya andu amwe nikenda isethia ni ya matethia thine wa sapwani tibela cia IBC sioka mawe ya monde ma Kenya matangaza wa ona kaingi matangaza wa pesi we beandiko kuona kija IBC no the same ona polisi no woza ni wa polisi woza ni wa ami pede handu nimebangie tena nimezundu mekwisa kweka nimejukula maiza kwanza na maita cia na cia nemo ga kusembia wewe mwokemo no likami kanu lika polisi ona kundu kwingi mawe maingi ma serikali kweka promotion kwa serikali kwenda kusiletwa nzesu ukethia andu ala mekwithia interview paya nimesene nikiona mundu umwe ayongelelwa max na kandatu kani woke mwe nangi ona ka interview nesa ayiki watu max to nini aitweka ni wabaluka na mundu jo maba Kenya athi kweka interview kundu kungi ate ande kwa na teka nesa muno ku kundu ayatonya kweka Kenya kwa nenda kwazia ndo athi nzame oneno ya IBC no nzame
na kondo uri watu watumia muisa manzama nitwenda ukulia makulio na kenda withie nitwathia na ingi na tutwa kila mundu ni wewe muyani kana ndo ala makwatie nzama iyo sakwani andana ndo aiki kiku na bai mundu ronda ukuno kola na maikete kilo kola na enda tuune nania twelana yetu sio kotini tukambeje ingi mondi. Thank you Senator Nemuvea. Joseph. Yes. Tuivuko IBC. Yes. Senator yasia onatia IBC yoka ona mawe yangi betha abesikie ni ya umeonengwa mawe yasu kukicha IBC wina mwikio na selection panel la ivo nondo serikali ni ngotro mutemo none ngaluhea ole ya serikali ni likile kiluki na no Messi no gutuika mwene kibela na menda and more wizithia ne omatongo zinzame osakwa ne kenda twabika 2027 kwenda ne wanga itwabika ko wizithia me no botho thene osakwa news nuko na IBC taitha objective kana yenda nditumia word ya Kisungu puppet ya andu ana aye isu ni institution independent. Yes. Na ngotola Senator Motene kana commissioners alam ma apply te kwicha weyosu wa masisia kwa kilangaliko na ndo qualified. Pena tuisho sia kana mundu tanya chaya no ngamite na UDA akone ko utawa imuvea ni wa side wa serikali. Lakini usino mundu ayo poli au yapoya kwa nanecha na qualifications yake. Na twendete nziesu no twanange. Ukona no yitu tialeti pasi 2.5 the election. Na bado kwa no mapasi mosi okenge kotini. Anda maana kwa jamaa kwa hiyo tena. Kumela report ya NADCO ya umie. Twane kwa twa movie lakini ndo politics ma twa sindo kotini mekusia na nese kisiasa kino no kikusio muno nondo toiwa sisi hata Azimio kana ama kuita opposition pekelama kwenda kutwa hisia no kona pekelama kwenda kutwa hisia na sasa katika serikali ndiko na ndo matwa hisia no tameredi no tamakwenda okila monewe manewe na commissioners ana chairman wa IBC no tumone bora tune ma qualify no maneno tubuko manondo isu ni independent pai mundu kulikililo na kisiasa ona chembukati la wasoma andu apart from ka historia kala twa ina kobwitina kuma kwake boitu toka kwa Isaac but ne kwati la to nende digital sindo nina sense na onola wasa kuwa baundu weza kuinfluence woni wa voters en akone makula okay na siari kaba ambe we wake no kwa announce ona tiwe mwede katika party alamo itala alamo kona weosu kondi kona ndo to ni ndikukusia kendo kina kutwa sindo inge kotini ila to nevinde nini yakwe kasindo na kwenda to ikitiva tutene vinda yakwe kasindo ko seso yenda ye free and no if it was openness kabisa to asisia pala to ambe ile bale nasio kile nesi 2022 nena tunenge platform ya kutin digital na application ila sia ila machine sia from polling station kendo immediate kema ko ketu makuwa it was smooth na kila tuto na kuimprove ni system ti alama kwetu twende na system zio katika polling station wewe ola mwene kulela wako na kula nezi kule su ya ribaya na iria ataleta na iko kini na netu na choni 2022 presidential mwami no scan kama machine kuka scan image yesu inatumia na tuma bombas direct na baundu kana ibia inda bena isenze so banze bene okay na nicho sina television ela manendie koti ni manasi ise kila kindu kuma polling station to everywhere auditors maasi media katika system yesu digital perfect keda system yesu sawa tweka ne nobo wako ndo thini ala makosa ivela mbora ni qualified na nemete qualification siona nemo nemakwite kivela kama newe matupukume nondo vaikindo main mono makali kabumeke kitona kwananga katikulela sia kono kanata yes putene ne baba aina thina baba wa mololongo isikuko utaloinge nai nando no kwate but you from 2022 institution yesu ni mbange nesa na ina systems siayo ila si operate ya nesa okay ko senator ndaka iko tini
Katutusa kwa mundu atukwate koko tusembe. Asante. Yes. FM. Karibu wenge. How independent is IBC? No golia kiuna kezongo. Kana yonza ba IBC yeyo ngamie ata. Yu wine na mutaalamu kiutaalamu yo IBC yondo nene na kulia. Ninzama yeyo ngamie undu meya oikwasya. Kana nzama IBC nelikelwa ne kwoko kungi kwa atilikana andwala masokwa wande na wa selection panel menda maumete kwesi amasia ke uteti kwe civil society kwe anduma kanisa menda maitete andumone kendo se yani mali kanyo then why selection panel no ya kunywa makamishna na mwene kivila so nzama IBC yenda yeyonga me yarabana FM kana no kuona nilika kwa ateti ondo mwe Erastus ye nenda kwamba ondo neite ya senator ndate komwe atutabiati yo panel ila ekwete kwikithia andu ala meenda mawia asu interviews yo ya formeiwe now na mundu neite andate komwe ne kana atunga bala andu asu meana ata na ma propose it now ando suni manaumanie kula kwisiama na nenda kwa zanzama ila boyu ya kunyuba makamishna nzama nina alikile siama sio tati sivo na itena pa imundu na thina na nzama thina nati yo ndwala na mana usuisi mawe tete na pika kusena ndo gali kuzena nenda kundo neite otutabie netu kukaba yubu ni next ne kwati yuni yakule nenda otutabie mando meana ata alama nenga ntwe ni opposition meana ata alama nenga ntwe ni government meana ata alama nenga ntwe ni kanisa meana ata zama ninzio na ndina thina ni numbers no sisi sio basi ya nene na ninzio sili ata ya 9 ni ya nene zama ninzio ani ya ligile undu toegwa dita by the way ni jongwenda pege nungwenda weta na numbers ni ya ligile na ba imundu we na kauna yo na kaulona hivyo ni tunaminyie no na dhala na sapo sala koti nanza mena mbezi wa yawayo asante na ndala mauzo izie na no weti yake asante yue nimekola methei nenda kwa sio mundu la Erastus ugo wagwonekana katika panel isu ala ainge meba undine yes masakwetwe nesiama sioteti na maiza kwetu ni chama kimwe cha oteti masakwetwe nesiama sioteti ni ukulia kulia mwe ila isi yo masakwetwe nesiama sia oteti niki na ikulia yake eli patuikite hata maka tuika alama za kwetwe nesiama sioteti netamo aingange nendo ukutabya peke tumi sindu sile sina kitumi unwambe ula wai utumete nzama isu thithiwa na kwa wingi thina ateti ni kwithiwa wasia wa ateti nukwendeka utwawe bau wasia wa ateti nukwendeka utwawe bau na ateti meba nendo kutabya ila kwela kuthonena ni weba ya bomas manena ni sikundile kikundi kimwe cha twika nicho ke serikali ni na kila kingi cha twika nicho cha opposition ni na indi moza andwange anini nzamongela moza andwange anini nzamongela yes yue ni ukulia cho kila kitumete pethe wa baili uneja na kitumete cho kwenda kuotabya oyu na yukuwa waipa thinena waipa ndi unena nundu wa kindu kingi waipa thinena nundu akwasi ati mutongo wa Azimio ulani Raila Odinga ni wakwatanie na Ruto na akwatanite na Ruto ni matongo kwate ni ameli pandu pa kusakua andu metikilika ni ngaliko ya serikali na ngaliko ya ulipa mwe na waipa yu waipa pia wayo nimekuona na nipetoneka chuno kitoneka kuyozuwa woni ni valid ningudikala nago okay yu unu yaziati mheshimiwa Raila Odinga
nuto no kwate yani ana musumbe nundu already ne mathengeane makazeo vya IEBC magetekela na kuseo kusakua chairman wa IEBC na makomishona ma IEBC matakuletie na maketekelwe nengaleko ya Wiper nundu ona yipaute yu monde mundu la Erastus Mutongo wa Azimio wita wa Raila Odinga pe maundu maingi muno wikite atekukulia Wiper na atekukulia ngaleko ela yole efe mutu namba odibau dilikana nandiko report Yes. report yesu ya weta kana president na Raila ne maile ku ilaitwa consultation yes nikenda paimamba mwene kebela Yes. na yu aele o yumengale konemo very good kicho ni wazima ya konzote ya ta Raila na Ruto ma konzote ya ta serikali maana zeta serikali Na opposition. na opposition opposition na actually ODM umeazimia opposition na yu ODM ni makwete kwa azimia opposition lakini uwo nondo unu mheshimiwa senator senate na mbungeni ODM ma yu opposition ODM nundu sindu ila sieka wa mbungeni na komiti ile ise wa mbungeni eka komiti yemwe nisi mana makitete kwa azia no zawe kathikale ili ya leader wa minority komiti ile ingizia ile kwithwa atongo ne serikalini pakube ODM niyo yibo na yumiti zingi no yajao enenganite woda ni wakana ti serikalini pau katikati na yuko ube kulyo zimwe na ikuli yumwe mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwikulia niyo Kenya maile kwikulia zila report ya Nadiko ya etiwe baya Bomas of Kenya na ya twika yenene wani mheshimiwa Musumbi na mheshimiwa Raila mama sia makanene hata andu kana masia makanene hata atongoi ma mebyathi kibathukani ya utongoi wambi na masia makanene hata mebyathi kibathukani ya utongoi wambi hata Ruto anena ta musumbi ula musumbi wambi na ke Raila aoka unena na ke manena ni tawe mutongoi wa opposition na kwa paupe Raila nebo mheshimiwa Kalonzo ilolikela na nebo awamalo mailolikela yunzika ila mheshimiwa Kalonzo wenasio na nisi awo nienda kwazi na nisi awo ni kana pe maundu mapindu kwete kuma Nadiko report ya etwe kana undu bezilewo kana mheshimiwa Raila Odinga akethwa opposition hii na mheshimiwa Ruto akethwa serikalini undu uzu mupindu kwete na yu apindu kabeka wata nitwambiye kwikithia twambiye okulia makuli ala twenda uthungurula matwike ma IBC ukuli ile laisi muno we mheshimiwa Raila bado no wa opposition azio na ndo makome azio na nikulia akendo kwatiania na Musumbi Ruto masakue yani ukulia mwiso bila ila Musumbi wetu otwa wa masitwa wakatwa masitwa meanata nuzi Musumbi ela otwa masitwa metha maile tha mearatu nikana akathia kazizi na nuto noza kuuma atonga otwa mundu na kwete 80% nongi na kwete 75 nongi na kwete 69 paikindu kimupatite koza ulona kwete miongo thanda runa kenda na idio ulona kwete miongo thanda nemwe na ipa unne botu kwazi ati mundu la we mheshimiwa Erastus nendo kutabia ati kindu chu ukwiwa kiritwa IEBC zina uthasi nenda kutabia nesa tiri ya nirwanya na uthasi mundu ula ukaasa kuwa bau no mupaka atongo ima siasa mekala ndema kulanye mwenda tekeo na yukethwa nila twai katika Nadiko with the twa level ya Nadiko with ya mheshimiwa Ruto asia ni John nane ngane ni John na gara ila nuto thomya aye ndikwenda John na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Amala ndube kundini kimwe cha Azimio maimwe aye ndikwenda John na mainena mupaka maibikia pandu pe mundu matotha kwitekelana lakini nendo kutabia umunthe undu tivikite bara tivikite ki uteti pena nzika mbinge muno siakana mo ula ukaasa kwa nundu nendo kutabia mutongo wa IBC ndasa kwa na kwethewa ati no qualified muno ena marks maingi muno nendo kutabia kazamuka uka play ya role ya 40% okay miongo thandatu yulwa thiana na teti makeigwana makulani wenganye niti umwenda
na mami no kwateania onake thaketha na max manini niko ndibe omwe wazia mundu no nenga we max kani kwa ndio mundu akaamba tu max yate na max ukegwa na miongo 5 ukegwa ni wathi miongo monza na niko ni seneta ukwenda na mambo ya serikali ukegwa andu meo sembe wanzani mana andu mozanie yuko nendo gutabizia ba mundu la we Erastus tikite to boya ngai Mheshimiwa Raila athi unena na Musumbi Ruto athi akawakilishe wendi wa opposition ya Kenya ulane pope ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ulane ukuteta we mina FM ndrugire bwa kuteta kwa Mheshimiwa Kalonzo nene gule kwa senator nenyu nyonde ndutana na bikaba kwanda tekemwe no asia kana niwo ateti ni maplay ya role nene kana ateti nongi seja ne mani na makulia no wibo nake mu Kenya we mu Kenya chake ni kiba kwanza me IBC ati yelopa nendo gutabia ati Erastus pe matiko mama nayo bantu amasako na mutumia omwe mutumia omutandike munene waiseze sio tangasi anawetie kindu cha utele myandhi indi anawetie kindu cha anaizi ati pe binda fulani kwa ekura na kura sia kuno na mundu moyo ano zindete na embe na milioni umwe katondo nyanya na toka tweka lambe toka beka lando ndi na meje mathangu na mazizi ya mathangu na mazizi ya mathangu na mabendo wazi ndaziandikiro bau sia matone vya kutangaza mundu ungi yani ukulia hii uni woka natiwo ne utapizia ba ugo wawo unduzu wa iba Erastus tanita wonie na ndwe baza na uwo na jugeetwe ya Erastus jugeetwe ya tamwene ndi tambe ya usakuwa gavana na senator na MP tete una yakusiye tapi kapa ya pe Musumbi pe unena ni fulani mweta weba ameza na tongo na kwa ugethia mwene ndi rolo yake wea wake onakauni wasa kuwana apicha 70% pe 30% utethwa mokone make na yu 30% yuzuti wobika abantu ugethia nuto nga kuona mundu kwa atote isindete ukengwa asinda na nyela ine thukize mutumia uzwi inena Erastus SK Mashari dinaiwe tona kenga na wana kwete kwazia ata ana kwete kwazia nendo kuzungia kwa umelu na kwa lunga luwa kule na wende kindu nenda ana kwete kwazia mwene ndi wea wake kwa kusakuwa Musumbi ni wethwa wipo indi ndwethwa ne wo faino ndwethwa ne wo wa mweso pepa ndu pangi bethwa abatonga kwikalwa nthi na yupa ni ukulia bekalwa nthi we bindu bekala nthi pai IEBC ayo IEBC onatha yeta wesiitwa thingi pai chairman wa gikundi kiu pai chairman aya ni manenie nake ne kana makune zinduzi makunie ni manenie nake na yuko kitu yata kiu kitu ya Munango chairman wa IEBC na akangutabia ndo Erastus pia kunungwe socio kia na ini nelo natuwa ba studio ngazi ila wona Musumbi anewo toni wa yukosa kuolo kwenda pe kabina wetha ane wake yulu andu alange nundu we ula waandika chairman yuzu wa IEBC no Musumbi ni wazini ta Musumbi na akamwea ukabane ngwenda ukona wono ukona tolea kuka we yuko ukabina kau ona kau ni tukwasia chairman yusu kana mwane kebelo zwa wa kikundi chu aketha aunje no thasio nendo gutabia Erastus tunaenda ugo tumelete ula usakwetwa ni Musumbi na kanembo we ni Musumbi na kailo koko ni Musumbi ona katata kuthukumata Musumbi akendo mutabia okelo ndamya Musumbi kala tena ndiye kuwambia asante thank you senator no kwa mundu Joseph ela ke ndo weta senator Mheshimiwa Kalonzo Musyoka chumani ki na kikundi kila kinge mathakarwa na Eugene ni mokirili nene ki atwene ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka no nginya akamba na Kenya alangi makaelewa kana Mheshimiwa Kalonzo ni mundu withitwe utongo-ini kwa ibinda yasa na ni mundu wetise kibela cha Usumbi mwaka wa 2007 kuri Kalonzo ni wesi maundu maingi meoko ni usakwani senator kuma from where you sit undu Kalonzo Musyoka okukaya nondo manomeleta kikundi cha opposition kukaya yolo wa IBC peke ndo Mheshimiwa Kalonzo wesi tutesi nondo ethitwe toko ebinda yasa kiwanzani peke ndo maybe message ukwendo nengane kuya Kenya kabina kala kunyungu nisia yolowa usakwani kana yolowa nzama ya IBC mwene kibelo loko jupo
peke ndo fe mwanela ke bata muno be undu me oilie nondo sindu sia ile taikwa lakini be undu sie kawa anaenda kunenga ngalekanyo 207 ninya na chairman wa chama cha ODM Kenya na sahi wakwa niwe wa nominate andu ombe alama nyibiwa na chama chu ngina Kalonzo wa Musyoka na anga likuwa ya ODM wila ina mandwengi pe mundu muka wakuweke si waichia lady na kesa hii wake niwe watumie na hila tabikia nomination ni baadhi kanguza nisio na yu na nominate na nominate Julia Ojambo na ke madam Muzua ODM nominate ya nominate team wake yule masito maandie kwa kibuitu ako ni wana nene masiama wona balani mamali te kwe nominate masiba no bindwa utaneka gazettement nondo saizi gazettement yaina kibuitu lakini kibuitu no chairman ati ya undu anene masiama mekwa na niwe baendie na naye mutangaze kana ni nominate wana limbunge gazeti notice ya uma kindu kingi na nathi kotini natazira yikwani wethe ya majaji nimeoyikia ndikwa na kuyisira ona thikira jaji eitha miwa jaji unge neza kubanoya aziola na noye niwe simu ya umie state house newa serikali musumbi no anenge buya nitani zina makoni ni mwana munini na no mama kandea na ndhe no mama kandia ko kuja gale laba baimea ya atiwa ya kotine baimea ya kibuito ya atiwa baimea ya sakwani ya atiwa ko ateti emeke dukenene maile te kweka nabage dukenge FM waweta Raila ODM ikometa kitanda kimuna uda na ODM ya kaloto ya tengulupa ya parliament ya kaulea na nondu uwete ni uda kweka lawu ukona nandu ta sivuna maitwa simuika kuma kwa Raila mwene na kila Raila wasia kiko ni ODM nicho kikawa noka leo kika uyo ODM ndume yamuka kwachi wona kitu kika wasonyo na kila mtu wasia kiko kwa uda nicho kikawa ube mia wabe amendment ingi sinaetiwe sia IBC Act pena tu amendment tunge tubunze sisi ndubinge kiko watawa cha kula yako naba ya elektroniki ngotapia kula sio ya mboma zina laptop ipopo kumasabu meketwa na ume ugevya ubisongela ba yandi siyako nisongela mengi ba ma computer nundu kula sio ya wasio sumbe za ko mino mwa amina kopika kwisenda nayo andwala maranoka na laku anaguma matilangila wana maititalwabu ya mina odola ito mwana la computer na wa computer ba yanu kuja na katika petition na nondo majaji magitio kolea kweka kila maraga weki na madenga do itumisio ndo majaji magileko yuwe there kwekundu kumwe embaba ila na 69 kura na toto ya kituo chu ni 71 University mini Ruto na ile hii report ka you ndukana you Raila yuka 01 na sio hii yuka 70 yani hivi na ndio mokuzi asu koti lakini wewe koti tena saa sito ogelage ndo FM no weta wewe koti pe bandu ngwate nundu anwan na wekala na security no lilikana 2017 security wa mwilo atwawa nundu mona mwilo tawewe ngalini na gagira utuma na ngali yambe koi supermarket na bala wekala aba na mundu la waibwa awezile la wa no ogete kino ke laisi atike ndijangwe ene ndime na kino kana bongo ene ndima kuna kula tondu ya kuniwa tu oto ugenda ni mbinge yozeka ona mundu la yu ugodoka bwa ni wenukie we ona ngede wene ni wenukie na no etikala osumbe
uthi undu moina uru merekene tu hoto pe bandu babikaboga thani mwetikirana muima natikane na baadaye Okay. kondu weyu ukololo na olikabaya na ODM imeje malenda no mume na nonga dikwa na ngevita yuko ndo nundu oja njozi kwa kisiasa yuno mpaka mwenende osebina nundu bina gonda ni wa mwenende Manza na ndimina na kana maluka mwenende sabinya ti mwenende milioni nyana ine kuna kula mwenende bimasiaza makala yako na muzumbula mekwenda yutenda mwenende okwa kwanzie mwe kanende na mwandu ama muika na mama yamba kwa hiyo andike tajibande imeta Mose yu tuna ukiteye ndatuka sia mana Mose yu do bandu bo bikwa ibande ka unanga babao kamba na kunduke iti ala inenga no bandu bamakenya na bandu bo bikwa juzu ya utaka jona ngina 2028 yuko una mpaka woze kibande cha kutede kwa andike ya kula andike ya nasio wao kuna yuka kuna kula wewe mvyo na kama iko mbinge ulokwenu kabwithie nukie tene withie kila bandu unapata lona baba ibandu siuthie wa ikekata ikauswa pekule sine ndawa ni kuleti ulwa kunyungu nesia kwa mheshimiwa Kalonzo. Mheshimiwa Kalonzo niwe kalete siasa ibindu hasa atulata tuno twese Kuupa kindu wonie pekindu wene andu amwe matesi na ndo inge mara chene na wenu chene mundu bala mutumia wene na ili ende kibeze cha moi kataito kijeba keibona ni weze siendo inge cha kuna binda moi inge cha kuna binda yake baki inge ina kunoyu oli kana kibuito aimanda ndo makamwaya nina ipo aka kuna simu aka makulia ugabe adaraka simu ya simekie na tome tandao ni twasimekie tuisitima na US ya kwete kila waetewe yu kila kibuito waetewe nando alama ground nicho chairman utangaza no chairman nake no lilikana Chebukati ayoza msimamo na akaemanwa na makomisha nangi na makomisha yonda ile tende tuzukuma imwe na yu sizya kiboito atangazo za kwani ni wakwie na Chebukati atangazo za kwani unapia kwa ube kitu ukezona na kendo kila hivi na je tumina mbeye kukulia nyuma hivyo maka umyokoze pai mundu kurebi aita ujekikie nzo bandu mundu ubika akaziena kolo akatanga akamka kwa jake katambuturi akatamboza zio ndabundu gakara mundu niwena ila nzio na ila spilling the beans yuko hawe kutumiraje tumanga zimemba mejao maka bulende bandu batatumwa na je tumina mbeye kuna atongo ya ele ndina kwata maina kwata mwana wa kunene yabo netweze kikuo maybe no kindu cho cha kawaida kanane kindu lazima ni lazima kipitiwe kila mtu akagwa ili ndo wakati yangewa changeye muno cha kawaida sorry for another day yukicha ma commissioner kana ma ene kibila manza maithi akenya no menda ana makuli yoloa sindu ile kindu chambe seneka bandu tukabikatwe bandu mekosa ibande kwa ibande sikoswa ono kasi kibande a week to elections na hivyo chuso sia na kikuma na wekinewe kondo kenda koni ando atebe wenga liko mesika abaka ibande. Number 2 nikana ABC isoge pebala tumite ta Kenyans kuma kwa ICK kuma kwa mololongo toka kwa ICK na chao na mondo maingi na no tuisinde kwethiwe na tu mistake tweke kie kumbe ibila yako goto ndo aweta twanenyo ba twetikela na ituonzene tuisika na ibila ya 07 kula misianyenye 2013 to some extent to agree no sio iwe nando madi kotini although court ya rule otherwise na 2017 but 2022 I can tell you for free 2022 waikule moya Raila ya umakwa Raila yalika kwa Ruto kana moya umakwa Ruto yalika kwa Raila nondo wa 3 items sina ABC the EVID the BVR na King's Kids na bado manual na bado manual sawa kila tutoma utavya enenzini kana kila tutoma kukitea muno na T commissioners awe ta mfano mosemo no akula sikonoi bikaide yesi siona muno ndabendwa ti sawa commission osunda bendwa kindu chene kene kila mundu
election ya 2022 kila mundu no amene katika portal katika polling station ketha ini Mutongo polling station walika kindu chambe wakomana na electronic the voter register ukwamba kwa the identified tena na machine using your thumb enene obo wandu makuku kila isu ni sindu isi atiwe 07 kwa mundu mukwete kukwete thumb yake yake abuna reflect kidogo tena namba kuendea kidogo usawona 2022 yes. Itunonie some polling stations yes. Siwetekana siaina andu pia twasi paina andu ngili 5 kwangelekanio na yukula ila President Ruto akwatila Raila akwatie Wajakoya anolongi wesa hivi ni mbingi mbewa register kidogo yesu ni story story no tokiko vanesa basi sibo sia hii ukwithila polling station anengetwe inenzeno wa mauvo kila mara batiti kana nobo wa mauvo si anengetwe a maximum of 700 assuming Wajakoya akwata 100 Ruto akwate 200 that is already at 300 Raila akwate 200 that is already at 400 na Mwaure cannot spoiled you can balance with polling station is in a maximum ya 700 right wenda kwa sia vei mwisi avetu sieviwe maasisia registered me 700 de la maneno vote pau ni sia avetu ka 700 nenda udiusi print na wetwete va next ni kana tweko kenge twentweke ukenga enenze usite no kwete yete siego sawa mwina senator no kupeleza next week atweteva ni saingi tunena asindu ba na nenzi masiku wayu kudo waza bayonge watu hiyo 2022 na koti sindisu sendie kotini koti mbikayo ya auditors na mato mwa katika end quarters ya ABC alama atwete kwani kotini mo myando mo makonga me maboksi asuma bingwangu monze maitale makumona kana misioni ni out of 45 ni sia bingo iwe na sia talwa out of 45 sia connect si sawa. Okay. Na katika kila chonzo cha katika form 34A na B sio nzesi align kabisa na portal ya Chebukati ekebelani assuming ni musundu wa Musakwete anenganie the other side no da mention ye Ruto tawe ubetete tisa chairman wa Azimio aiwa Uhuru tio wa sitting president yeke the influence isu senator kwenda kwasa kana mundu wa appoint wa ne president na mu control it is wrong nondo president imineso anekwe a control ya Chebukati nondo ti Ruto wa kidogo tu amalize point langu ndo drive ne kanai tweko kenga enenzi kana kula sia 2022 ne sia iwe na kwa bai kulonemwe koti ni ndie asise kindu chu auditors ni matumiwa masise kindu chu nandiko report ye ukunenea Kalonzo kwanza nao amisukumite mono isuni onajayo kindu cha government nisio mosanie Tanzania mai kusovya nandiko report na basi ndila meke yebo ona Raila mo complain kulika serikali ni katika nandiko ya 8 bede na inclusivity katika appointments nitisa karoni uno ndo amato wa ndio katika nandiko no mama 8 sindisu bede na inclusivity na creation of the office of the opposition na prime minister yu ikiche zilila sio mwanze ma create katika nandiko report yu ni sio mokimoyu makwenda kuilea aya peke ndo kingi lakini kule senator na hata bene samwe chima Kalonzo yakalite tongo ino kwebinda yaza niwonete maundu maingi ino ambie kunyungu ni sayoloa kicha IBC mwene kivela wana ne chao kiwo munyungu ne chao wese ne chao la yese in my opinion isu ni siza siasa kila mwenda pini system kanai tuna biometric voter registration na ndo ila mekalile ta nisi kindu ki chonze no ka political na ndio kitu muona no mbikando la me serikali ni na la menga liko yanza ya serikali medieval na makanisa na ndo maingi ti sawa sindu isi okiesi so bone kana to improve system ya digital ni sio kwa no focus nasio in this sense mfano live streaming isi ya results kio ile anadena 2022 ni atonongi oni unge streaming no sikwe katika kila station na ndio expensive nondo kwenda mwene nzia manologo hizi kana ombelo erastas no naondo Chebukati watu nenga baya online bomas tukona nesa kichende live na kama machine kuna kwa kai perfect onomu kwa si atuvo acha kwa machine kukatia ila message ndo na kutumia wili ebo
kwa normal message What? ni kutabiti kindu the least I can do with that message ni kukuandikia ngingo kuye it was displaced nondo nientie unaweza kwa kanya simu na idano hivyo eti ukamekiche kumbe that is how perfect that machine was kwa ila screenshot kako na baya presidential and you can imagine presidential mwami no binga kituo chu 5 niso sitala asiambe yes 5 mwami no binga niso sitala kwa hiyo manja by 5:30 katika station mwele amwese musakuye president. Okay. Na katika station hizo ndo tuile baanze kila mundu ende anando make kuma MCA, governor, senators, ma MP, yani it is a full room. 2022 by na room ya kumia kula. Ndokakengwe mundu, especially Asante. Presidential. Yes. Wewe nawe atakione mbo. Kwa kila mwenda point yako kwa asemi. Tukafocus mona na alamo sakuwa. Bora ni qualified after all no ona FM yetu tavia. Masita asumi atatu mapi kabla the president. Ona that's points. Saying no asisi omundu kama point. Reference case nino ya Chebukati na Uhuru. Uhuru no na president. Ikija naye mcontrol ya na mwenye kata atangase Raila. Still the margin margin ila Raila manatia ni tena Ruto. Kwa ndo menda ako tone ya nditi. Difference ya 134 votes. And also ameto banonza wane no manza iwanza nsia salani ile. Omo ususia babu. Kuna ndo mainge. Katiba keito nenge 50 plus 1 meaning no akwata 70 akwata 71 scenario ya mudhembozu ni kwacho nazika kwa kana mwaki kedha 134 votes tona ne DT katika masabu maitu na nditi no kwacha Raila na 6.9 Ruto na 7.1 na ile ando kwenda no kwenda claim it is a very small margin it is not. Asante. Nambelewa? Yes. FM. FM matona weta. Yes. Nangala dike FM matona weta. Wando mana katika Kenya kundu kwinge BVR itaso masia. Kundu kwinge bono. Weke acha kikalea. Kando kadhiuke hivi hapa ndo ingi na kwa. Example wajakoya ila yake alele ndiye wasioke. Na yeso kusioka na yali kaya hoja kwa nikisikisio muno ndiye choko ya mbolea nando meana Kenya matunge yota wanja kwa na weta sio sumbe lakini asioke na kundu kwinge na ndo inge ne wanda hao na kuna kula ugewa wekilivi na ne kutabia kila kingi ndo maweta kana mtandao ona message zuno kutuma nondo watu mabe balaya mbaisi la beta wasafa ni haki ya wanaite zimundu la haki na wale timu nene ya hebu mbomazi wala beta network ya kwete uhaka kula. Asante ni wamina kini joga na weta asante bwana FM niwe maondo wazi watongo ya manena mabetu kana ikuli yako ile initially ni kwa tulikene ya Mheshimiwa Kalonzo maunyungu ni yawe unaweta naze no toka bau kunyunganisha kwake uruzwa weta yake tubo bibinda yasa senata no kilegeja nike alameda amatongo ese nikebela etina wasa kwani boka aba kabiko bando katwika ni mawa katwika no wati wane thayo sendo cia muthembozo wona ni Kalonzo wese akenya nge matese na iro tutese lulwa IDC Erastus pe ndo mangwenda kutapia akamba maito yolo otongo wabata muno maile kumana wathi wakitia o mutongo iwethetwo otongo ini miaka 3 mbee wako wona uthika kindu kwa mukula cio na Mheshimiwa Kalonzo amusioka ne wikaleta otongo ini o kwebinda na be sindu wese na nendo utabia kindu kimwe wese amanzi ndu ita kindu kimwe ni wese pa Kenya giliumwe maana genda miongo na ilazi nisia tuiwe nisia omboiwe meomo andu makone kula kwa mustale maatiane nundu pe kindu musumbe wenda ukwata na ne wakwatie. Okay. Mheshimiwa Kalonzo musioka ni wese giliumwe maana genda miongo genda nemwe ni kumilile weiveta wa ya Ford na etha ni wilao sisi ula wae munene wa serikali umwe wae katika presidential press ibinda yu weta wa Njiru alielesia ni waelezi onape nini sia iti clips yake undu kwaendie kumando
andu ta Martin Shikuku na Matiba na monwa mena kura ni kana moke pa kiimani moke kwani kula wethe kibangenda na osa ikula yonde nundu osa yonde ugethe amwe kwara kula kwena bina na batengwe kula ezu ya anwa na muzumbe moya kala yo muzumbe mheshimiwa Manzo yuko wiweta ngili umwe maana kenda meko kenda na muonza mheshimiwa Kalonzo aibo na isinia runenda kwa jana na mheshimiwa Manzo ayo mwana kama nyinyi mmoja katika mawiwa no asumewa nawa mheshimiwa Kalonzo ndai baza na ngilile na ile peke nduonie nuru niwo wekiene tamauma kasarani ni wamanie kana ni mukila cia muilie mweyona ta inyo mwithiro mwibambe mwena musumbi akatambuja ko aikwaza mundu ngwe ku yakona ni weta wa uhuru na imukila ku Kalonzo ikilwa Mudavadi ikilwa Katanangala ikilwa na maiti wapo meandu mena potential na fast forward ngilile ya mwanza ngilile ya nana peke nduonie na katika kipindi chicho cha mwaka ngilile nda 13 peke ndo mheshimiwa Kalonzo atapauga ni wewe wai tukwate kwoko tiyuma itro ngoti ona ituta kwata kwoko yani ukuli ati Erastus yo tikeza kwa sia mutongo yusu ndesi nduwezi yo tetha tenda twaziola wezi sietu nendo kutapia ugo mheshimiwa Kalonzo twawete kisiasa ni waile kwikanga inyu akakwia ba yabesi ukia siasa ngwewe inunga ba na umalanza wewe etwete nundu twabika siasa ivyo ndela tuiba mheshimiwa senator ndatombo eti maguwene MP mala bagi wadokanyo akatwika senator lakini abika bala beka Kalonzo ni ndwe au ndu ene ba samu ene ku yimani sibeti sia moda eba ona mheshimiwa Manzo niwezeke na kondwa nenda kwa asiati ilo kwewa mheshimiwa Kalonzo ayasia pe kasiuki ngona pa hapa kube na uzakwanila uendewa IBC na nzia eleto na kutumeka kosa mwene kivila pe sigi na ukwete kutuma na ni ngona pe utumani ukwete kutuma na ni ngona ni wawo na undu wakitume fulani na wakitumikila na utabia ati mundu lo kwetwa Erastus na akamba ezetu ukwa tikwete ku implement dandiko report ila ibidala yaandikawa Raila ya opposition lakini utikwete ku implement Raila ni wathami na ikulu thi baadhi la hizi twale kwekuli o ithyo ndetu fair we mutongoi Raila Odinga athi kwikalande na musumbi Ruto uwo waguo no twaite yeyo sia opposition ya Kenya ila ni mheshimiwa Kalonzo amsoka mheshimiwa Marwa na nendo kutabia uzo ungeona wela hizi uwo wago mheshimiwa Raila Odinga ndatwaite yeyo sia ngaleko yole wa Kenya nundu niwonekete aikuna maundu ena musumbi meanara atakuliti andwala bemethitwo katika ole na kondwa kila mundu ni waile kwitha nanzika na kwasia nitukona eka kuti nzika balazia ndio kuti nzika balazia yunumelete pio ne kanenya numalo good nzika sia mheshimiwa Kalonzo mzokazi asiati mutongo kana mwene kivila katika ene kivila ala mheshimiwa Ruto uketha atona kwendeketi na ngalikwela yake ya serikali iketha atona kwendeketi undu nenda withukizio undu senator okukwia ndio withukizio undu senator okukwia ekwia chairman wa IBC atata kwetha yenda kukwika utwi fulani lakini ayenda wika kwanza mheshimiwa nominated we mwene simuthi ikuma kuma bandu bangi baba ubangi ni kwa mutongo iwoteti ula wimbeange na wiyulangu wake na tongo yesu moteti ni matapasia chairman wa commission ino ya IBC uko elethika na nenda ukutabia tiyo need kwetha tea somo muno kuzeobia nuclear weapons
timanekana muzumbi no tonda kuna simu na kutabia mutongo wa IBC ondo ile kuthayeka na kondwa o buya wa Kalonzo wa muzeko wilio na no buya wa kwa na no buya wa Kenya olonge mutongo ula Ruto uketha ayendekethia no tonda kwithiwa ate mutongo yula mheshimiwa Kalonzo ukwendekethia lakini mheshimiwa Raila no tonda ukwata mheshimiwa Ruto kura kukwata koko mapetukithie mutongo uzu Ruto ukwenda lakini Kalonzo ndeko kwenda okay nundu kwebinda ye Ruto no kuoneka epa kupange muno na Raila na Musumbi sorry na Raila na kwa Raila no laizi kukwata Ruto kuoko na kwetekela kuza kwa kwetekela woni wa mundu logetha aendoze ndo ni Ruto na kondwa ula Kalonzo kwa na atawe musio aiti wote na buya wake we bahu na no hupu ya ula kwekwata mheshimiwa Manzo we nago na no hupu yola mheshimiwa kwekwata mutongo itu wawe nago no kwekwata puyola mwenende wake asante na ndi mwenende kana musiaisia kumbea siasa ningotabise umundi kilungune ngwitha ndi unenga mwanya ta kawaida na namba ya simu umundi ndatutumia ni noti monza 5 kenda nyanya 6 noti monza 5 kenda nyanya 6 izo ni namba ya Airtel itumia ila ingine ambia kwete kama weku kidogo ichikutumiwa chumono ne tutanaiwa na nesondo vailete ku omunde mwekona simu kwesira nambani esu etina ndataka mbudhu nenguka kwenyu kosa simu sia ku vamwe na kusoma mautumani anotuma kwesila mitandao ya Facebook Mutongo TV tu live yimo imwe mutandao wa Facebook Mutongo TV na mutandao ni wa YouTube Mutongo TV Soko FM official oingi Facebook tuevo Mutongo FM na page yako ya Rastas kithoku anzomo usemba vo Facebook uti otumani waku na kwa ile 3 namba yotumani mukuve patende vi ambea na ndito Mutongo lakini nondo no utume utambea na ndito Mutongo nondo umundi Mutongo TV na Mutongo FM ni kwa tenezi no namba tutumia hivyo onde na nondo kumbe nyo yiko FM na TV no otumani utawetete Mutongo TV endo ndavye umete bana weta wa ata mautomadi na simu ni nokete kuosa etina wandateka si alimono 15 senator peke ndo nene nawe tatuyambia kino kiwo kwata na ngewayo wasakwani nondo batu enene ngewayo kufangi wasakwani wa 2027 ndambuka ya president lembetani ya Kimani ni ndambuka inai inete leto monoto nondo maondo meuthi nitunoni ndo kona ndiye indi ndeto emo unenie iyo aimina naweza hivi Kenya ni miomeo menene ya muno kwi iyo ndambuka yake kuya Nyeri Othaya athingalikosia Kiambu bayalari athingalikosia Githunguri pende tokuciokelela kana mwaka ni wa 2007 kila mutongo iwasa kuiwe wivo nondo ya mutongo ya musakwe aketha na mutiani na Kenya no makamaka na we na langi alama kaemwa aizie umundu azindwa agenoga kaeme wene wetie neza azindwa ni sawa Kenya mazienda ilete wene sawa agenoga kaeme niki ukona president uneniuzo president ukie evindani etina wa mheshimiwa Kalonzo pia kunyungu ni seyulo IBC na zineza mudemboso uneni wa president wa kwaza kana azindwa agenoga kaeme ila president unathiukia kwe kundu kumwe unaina andu ateima Maina Njenga na Maina Njenga ni wezedi mwikie makwani ni muzilele wa makwani kauta mwikie makwani baba matebaya na nukwenda maumwe kwa uwe ateimake maende makathoche Musumbi na kana withe nutonda utethwa makwani make makathela nundu mundu ena makwani withe maisha make ni maunje na ndu isi serikali mweza tayari sana oba ubinyewa kwa hiyo asini mana tethe yange sekundu kuma lakini wase kila kana ende yena kuolo kalao embu muno kila cha embu nikina muthinisye muno na kwiyo no gona report ya Muturi ena umete ikuneta Musumbi muno na we mwene ta mundu obama na tuthesi twake twatu mutabazia no sinda kana ne kusio na kute kusio no mundu nake wekalete siasa ne muno ulili kana Ruto
alikile siasani 1997 na baye binda wa Mutongo ini kono wonete sindu myaka mingi na nune education wethe anu kwegwa beba wake utemwa tiba sondo andu me omwe ne baseo kwa lete kitumi cha ondo kilage musukumia uwe no ketongele yange ile kana no manita pala Kenya bikete kana pinda we na mwene nde na yu mwene nde akakuema ukita kwetikira lakini ndukamwikie muno ndatoni isu nundu nukwisa kwicha kwako muno ndalecha okibilo unandu magala meba kubi magwete kutumia serikali kwa mabata mo na kwa kuyanisha maundu mo no mekwenda sio kana maende na kutumikia serikali ambako kwisilia mutho mama mugite dutu ate musumbi lakini no manie kanape na thina nape aende na ndeto isu na ile ripoti ya Muturi inaumilile na mwandu ma Raila mombanie Mombasa meno Raila Juneti gavana wa Mombasa Joho pia Joho imana nena ndeto nuize muzumbe ndo ada bitu kila jaendea kila pando endo ara bitu Kalonzo asiata Raila asiata kuili ata endo aete ya wobu mituke yu kineno ugethie no bona kenda na kiatuka kunena ugethia ni wamana no ni andu ma Raila mayasia nundu manegyo kiyo cha nende negyo atete inge ma Mombasa mabendukete makaze shandi uvukuma nandu ime uvina mwetu ati serikali na yuma omebu ajudati banasia mwite lakata mole kwa vya 2027 kila mundu akoza bulane yakeki na manasia tikangama na yuno weze Ruto atwe kwete Raila ya Ruto tosha yue Ruto atona kiima na tena Raila Ruto no tena kiima no ni ondo adwa maandie ba baina la diembesa na nuno ni konge bana koja wana mauma maikola cho wezi nange ko atinde kwata ubo ni weze eno bogonde kwa bara Raila ne wa muruka na libodi ne yumete mzungu ya Muturi na ganjudet ko kwa Muturi ndawe no bo yu ka ndikerie kwa polisi umuzumbe nange kwa twa wakoti koti la muzumbe ndo na utwawa ni koti ya mwene nze ba koti nge na koti ya mwene nze ya katiba kaitoka Kenya pila kuondawe na mwene nze na wizila kwa ba kulani kwa une wizile sana ni wizike tiende undu ile nundu na bandu ba Raila pateka lao tangula pateka lao musalia na bandu ba Raila pateka lao mundu wakima onomwe yuko uno ombagambo bana ejino na jobiki bikie bandu cha musinda azindula na nani ba yazo ndesi ya challenge wabi wizi akachakwa kwa manuma manawa na ndumeta wa itumbe na ndumeta wa neema biye make chindu ite balai wewe chindu zine anisia mundu mundu la kawaida na muno kitu kiidhala kiina dhala nesa chambie nesa lakini japita bandu mosete binda mesa koza binda wewe suba kwa kundura nena wewe embu baina naka na aibika kiambu wewe ani wene nugu wenzebela ni ubeba butinzio kwa uazia aume chaema gazo gasungui ngaiye ngugu sandita matunde wasina tawaele seneza kiwelezia wako Joseph wandateka wanini itaisia senator watumia unanisha kasukumie president kwaze kana nye nazindo ke nokangaime yue pena sindita toba twanene kikwata na sengine zino twenda utavya akunima kula olovo tisawa senga ndo memanza kula nimeenda akunena sindila mo si umewe vya moyo nikanama mende mama kunie kula yani atongo ni manena azindwila siku withi ene ya moyo kukuna kula moyo okay nikanama kunie kula to yu senete ba ni jana sindu sia munembo su ando ala makwitikela nake na makwewa moyo na memu kunia kula lakini wasioka ba yeti na yusi si reality kwila ni sindile different yetu kwitikela nakana Raila no asindie 07 tisa kimakini chongamete mundu wo Kibaki kwa uma ya mukone kula tisa na Raila abeta Raila nda abeta no abetie da tangazo lakini no abetie no akone kula twetekela nekau 2013 Raila adhi 11
kima ni chongamisi mundu wo uma mukone kura lakini wabetie na ndatangazwa ti sawa 2017 kima chongamia mundu wo Uhuru ti sawa na Raila ongama na abeta kura ko twekana na notion ya kona ba Kimani 2022 no Raila no batiti nenda ko bikabu kwa 2017 lakini mwenda sisi Erastus up to 2017 3 times ni saingi siasa na siasa pattern malata tu Raila sinda tena kima ko tugende kuona kima ta chokela kindu nenda kuputika point kumwe kuona kima ta chokela kindu kwa mundu ati tena kima ndothi Raila ended 3 times atena kima bika 2017 ya court ni ya challenge na kweli ya kweli no abetete lakini akengwa no ando amake ali akwetwa 11 re-election ere asindie na Raila at the end ya State House. Now come 2022 tukatika ABC pay system very reforms isiyekiwe within 2017 na 2022 na to have digital tisawa na ila 20 digital ila 20 digital and monze mongama ni mwamba mechu ni challenge tuna electronic voter identification machine whereby you use your thumb someone who is alive nisi to aina issues ya ndo makumo kito kuna kura isu nisi adherile mambo ya senator teko kengenenzi okay tena you know you tunena mfano tungukweo yu bano senator eko na kula uyu mutete se kongea kula ndotona ngonengi example twase ene Mutongo TV polling station mundu wambe walika mwangoni no ina machine isu ya ku identify electronically weke kitole keke kumya image yako next ulawe bano enela form inge manyo maya nyumya yobo still cross check na kosa ruler nendro tisawa nikane ukile bayo tule rango yuwapo ne kula ukone olokonea na yambio talwa tena digitally ni kinskit ne kutumi ikwanyene la endie kotini na nione kula siano wendombe andas moze from judiciary na makwani my life TV ni matwa wa my mabingwa ma box maybe whatever was at form 34A na B it was exactly kila chebukati weki hata wanaunzie no kwatia tumeko musumbo na nena evinda yomo by the way huko wa muzumbe kwa musumbe nena evinda yomo Kimani na ma PS around 18 kuma Kimani na CSS pia na ma CS around 9 kisawa ambasu moze ni political leaders maikula makaeta na kwela lingi kabubwa senator nitwa mina kwase ona twe ano maikwete meke kwate kima mono nitwe kama sabu ba bethela ona ikima kitebo mundo no alike tisawa azudi twe kana pattern ya from 07 2013 2017 lakini ela bilingi kabubwa 07 na number 1 we 2027 election is undo wa unaisi asia makadi 11 ando mona hata nako na wea mambe mamuye kando Ruto oyi enakula around 7 million ziando nengete wea direct in those 2 years and a half 7 million asima kama nenge kula 7 million si katika kila kindu si katika record within 2 years umatalite monze from alamos ya sila fund me serious kana na alama ya mima kone sindo sio mabode alama mali kile sila fund meze mela ko yukenya uongela lange monze maikitwe katika system hizi yake si aware they are amounting to over 7 million but make up at 7 million na niwe sikila no matese andala jobless Kenya ni maingi oitu cover line bano ando 2000 na market TV ni tuna neta Kenya ngima tisa only 2000 lakini pia tuinando 20 million melt there matena mawe okay but amejaribu amengangana ameweka watu karibu 7 million to direct jobs isuni kula kwake already tisa number 2 twili le 2022 bana tukwili la 2024 2025 ba palaro to aposelele tibo to piketi oyu atuyete yolo maisha mesawa kwa makombe na bala woselile na kindu kimwe atongo kindu kimwe tutenda kwa mesawa kwa ndo ma UDA Erastus kindu kimwe tutenda utabi ando ne kanai kwa minosa kwa musumbe
twaminosa kwa musumbi enda kupokumana na economy amisovya hivi fair lakini twenda utavyando kau taivinda katika asumbiaza ala mwanzema tusumbikite kuma ivinda ya Moi Kibaki Uhuru na Ruto ati twasia Kibaki Uhuru osie serikali mukate wate sawa 40 bob au tunga 20 bob pa hiyo maisha mendete yulo but you siasa twenda kwikona na twetomea ovo wa uchumi kukorofisha mwenenzi akili one mundu baike ndo kuthukuma wasisia mautamangali uno matesa vinda ya Kibaki Uhuru alikanda mathesa nendie yulu na bala Ruto kamatie mekathea ulokalika akameria moyo lakini twenda utavya mwenenzi kau conclusion to mina hivyo tafadhali conclusion ni kanai kutavya ene anzi wazia Ruto sindula wikite na baloto wikite kumutiani wake amake mutiani wake wa mumake utomweke emotions na siasa nondo wasisia mutu bala withile fertilizer bala atwithile bala tuite palando lai inflation bala tupikitie undo manengite inclusivity nizo na kwete amba monene obo wa kwete serikali na ndiko report ni ko recommend appoint these people from all over no kwatia ko akonete sindo nesa na nakwa twivika 2027 ona mwenenzi akasisi bika ona seneta konga mabando yewe nando we no atukenga ndononi ati kwa central ano manendi mabika bando mebe nyewe kashakwe kwa makenga anendi talingi ya bingo akwete atale na manewa ba itale ndononi sibisio nzo na bingo yesiku netwe after all point ya mwisho twambo separate sindo twinenea Kibaki ki wavukumie na nakotabise bana kwa Kibaki ni walelo nando na seneta twelekana nake lakini twisi wotu asia Kibaki ni wa MCO na ni walelo nando na mamulo japio na mamu baby sense but twisi wotu asia Kibaki was the best president lakini ando ni mamulo ile na mamulo nja na Kalonzo wokia moko alikalika na Sovia ni grand coalition no sinisi sio alikilela kola kwa Ruto kolewa nando no kwati itwende nombolea lakini ile no tubukuma maybe lo kwa umala ne otokona sindu yake na ungu ya andu Kibaki endi atoto kwa 10 years amina tuona sindu yake Uhuru anokia atoto kwa 10 years amina tuona sindu yake kisawa imwano ona 2 years na ukona mundu akwenda okulia ato ni development imo konete na kana ina we wako kwa malono wimkulia mundu imundu no osa ni mbesa siva anai ambe kwa loan kanambe ambe kutusolve matali of course you pay the loans first no kwate but tukwenda kutavya enenzi kila changu ndio ukobe ona kobe anyway nyingi nizo na kobe ni sinzi ndio kaloto koma nono taxi sionzo ila to collect asi to tevya si yani ni situ sukumambe no kwate ono ngokulia we mina kwe balo ni suweta chao ne wewa yulwa ko relaunch projects ya launch to ibinda nyingi what about that inwese niko kutumwa ni seneta bana ile siasa na maybe suome ono tumwile no musumbi witu sola senator kalika ba state house Ruto ile ekalenzi na chokwa kukila abingwe file ambe yewe akakitia ile message ona item ile peke yake to move this country forward it's either was taxes kana was loans na hizo uwezi hepa utachukua taxes ama uchukue loans Ruto akoka loans zito sinaye ceiling ndana ya ekondo optically kweka chao kosa taxes nenenga yando example na SGR male kumi kwa Ruto nenenga yando example na SGR sawa SGR twanenge to grace period up to 20 tuambie kumela 2020 unataka imani mineka 2020 ni kambi yako mema kana tuekitia na corona to default 2020 2021 na 2022 mali katika BBI to kwanza direct kuma China but Ruto avika nono ndakova akolia what do we do tweva 1000 mami ngazi to 15 ini kula siando kuma tuambia kwanza 2050 tuambia kumeva 1500 kuma 2023 by mwaka wethela yaambie kwiri vanesa na ya line check like no installment yalika in fact ona ino no na China maivo no installment ni likita nesa ito kwikala nzito kwikulia was it wise mwana usuko twekea 1500 twiwe independently tutori like katika loan kana no semba ose loan nyingi okay kwambia kwa loan in your wisdom wala okay twe kwa mvua betu space ndo kweka na ono tukwatete na sinisi onze ando matwike ona obo wa fuel yeto atinda na memetungi to manzite
oise ne toka wa kila mundu okabana ngale bai mundu kwite mutungi mbutini 2022 yoze twatinda na mutungi na meto ya nekawe Russia kauzu bado wobo na wambia unge Israel Asante Joseph. so kwa kubebe kindu mutongo musumbe wikite kwa utu munenge wala tututo mwikianzi kambingi na chao no wewe etiwe mwizi at some point lakini no ase corruption okunikite pio na triple 2 na silumbingi na akeka about loophole to ko satu la twa you know Fair enough. Thank you. We. Haya, kunda kiugo. Bwana FM. Enda tu kwaku. Neze notes wena zio msia kwa. Ndate ko mundu eneze nende menda onena. Ne ainende mainena. Kiu pe mundu okukulia President no ekira ito ko sense defeat. Nekenda asikananye na zino 2027. Ni sawa ngatweka mkulima. Ngaendea kutuka mkulima. Nenda kutaka izindu itatu mundu la Erastus. Unwambe tie kana musumbe no sense defeat. Ateo yuta musumbe wande niweze kana kwekundwe nende mateyane Lugezi wabanga ndezi naweze kiyo kale kwiwika cha sindu ila sikuizi nende siambie na sha na line uzu ndo ngokale uzumbe aweze uwu kwewa mheshimiwa senator aja anenga update kilanda teka ku sindu ila nende mekuya no siese na yu panai na sindu itatu ile itumia musumbe anene kwa woni wako atamalamu undwambe nuna ndiye kundu na heshimiwa naona heshimiwa mailonzelwa ni enembi akathio kundu na heshimiwa maku akaona maikunewa mayiwo kemini enembi maku na yu musumbe elona athimia okendo ju kwa woni wake asia yue aheshimiwa nundu ni men nenda mwitikilo ndumo wabata kana ndio muyane lazima mumakwate kuoko yu anagweto mea ndio muyane lazima mukwate heshimiwa wako mukeiwo mamuyane ni sawa mukeiwo mata muyane ibinde laveza obika mu maumi yu anundu ambe anagwete kwithia na heshimiwa uzima na alonzelawo nikana akwate kamwana kake mwene kakungama ate kuonia ene kana nukuma lazima jametekele heshimiwa wazu na yoni ene nini mwetekeletie Mungu ezioke heshimiwa wazu nakwa yatha magatha mata muthukuma nyitiwe wangu kukomea ni kukomea ni lazima mumende mwino uthazi wako uzuru ndwambe undu wakeli musumbe ukalilikana uneni uzuno isiani sana uneni wila unena ila wa munini wa musumbe aimanda kuza kwa usumbe niwona ka aithia kaunga bandu akulia hii mimi mkiniangalia mimi mnaona ninaweza kushindwa mimi mkiniangalia mimi ni mtu wa kushindwa ni waenda hapa ndo akakulyo anaka kulia mwana tane mundu akuyewa mwana ndane mundu akuyewa kula nya yu ebinda yu anena katika kiwango cha munini wa musumbe na ndai na kila kita watu ita dijua authority ndai na pinola yu timunengete natika munenga kibanga yu ne musumbe na yu musumbe pai mundu ngime osinda no nwe yolobyo na baibata wakuunga maasie anene to kuona ni ukumba umwingi nundu tayari ukumba ena uo ndeo nidi kuumantha ibinda yu anena unika na manthe ukumba lakini yu wa musisia kindu kilo kunena ukumba tayari ena uo na yu nicho kuona waile kwasia nikishindwa sipi taenda nyumbani lakini ndeo mimi ndo sense defeat enda kwasia tayari nina vina mwingi na ndienda kuenda kana vina mwingi tayari nese nena go na cha mweso na cha katatu na kila cha pata yes pege ndo kimwe ona musumbe abuwata ona musumbe abuwata musumbe no lilikana musumbe lotwe na ke weta waruto no lilikana ndeto yangai okay ona kimwata no bika ona kedha mutuo wake Williata no lilikana muso na ni waile kwethwa abika abantu oneva ni mwe out of malata tu akiwa ndeto yanga ya mukanya na yu katika une nyusu ananena aile kwethwa ananena ta mundu
ukwenda kuonania kwinivya musumbi nundu peo musumbi ugwetwa Solomon na katika nthimo ciake kilungu cha 42 muzwa wa kana asiati itubi ya kwinivya na kukea mwe itubi ya kwinivya na kukea mwe nuthui nanda ya na thayu mwasa na nutona kwasia ningwenda kwinivya ni kana angalau ni kwate thayu mwasa wo sumbi ukwepa imundu danena we ni maandiko na rono manane we ni maandiko mamuyata na kwa nyeta mutaalamu ndo thakugala nthi ngona tibi na musumbi kwithwa wana cia itia undu na atu engine no tene no ekakwa ekaini lelio neni wako nundu batengwe ene nthema Kenya pepe kindu me one no kethia ni kitu na itho kigwa ata chagwa na yuko we kaini lelio neni withie ndi kuoneka ni rafu muno na nioneka ni mundu utona kwitikela ukwinyivya na kundu au ukethia ndicho kana atumia biki yako neno nyeta oni wako ta FM maundu asume atatu mathi uko no laisi kwithia umwe kana ele kana on the me atatu nema manatumia na kitu nane. Thank you. Saa 5:30 yuni atatu amekwithukisa na mwenende me asiata na mwenende kana muthese ningotabisie kana mautumani makuningwitha ndisoma imwe kwa imwe alawende na kutuma mokulio kana mawoni kwisila Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kone Rastas Kirugwa Nzomo and like pages na wetu follow na we subscribe YouTube Mutongo TV Stock FM official imwe kwa imwe kwisila mutandao wa YouTube na indi no whether be mundu wikwasa wenza wa Kenya kana utaka kupina TV kana radio ndicho kitumito ila tuikia mutandao ni wa Facebook na YouTube kana wese na moni mavikiwa ni kuombea siasa yue inatuambia mautumani na Facebook Benjamin Mulinge ni watumia utumani wa view wa Facebook ya siya kwa Kalonzo bebe na hata jana aliambiwa asapoti Matiang'i ama ajipe shughuli. By the way leaders Jubilee kwa yake si na Nyamira ni maisha kana meendia Kalonzo kwa atemba Matiang'i senator no kwa zaidi aina yake tuende na kumina Derek Mulei ya Erastus ni kuombeni o yuno semosa kwa ni va Chumbi Junction kedi atongo ya su muno na ke Meshak David ya Erastus kile ke muno ni ovama si ni tele senator na FM manenge mesa kwa tiava ni kwati niende na kuosa mutongo ipato muane sana pamoja ngalekosea kahawa sukari ngelezea atongo ya su musumbe no ni andone mano ete ni chokitumi unesi oweta avaloka ageno kaka yeme na nende tosia uo na yo asu ange meotinda mewete mbusi jui Matiang'i sijui Maraga asu onde vai umwe uyananywe na Kalonzo ola ukwenda ukwatana na Kalonzo amanye osa mwanya ungi Kalonzo ni lazima aungame wenda kolya maanzo Nyamai Japheth embete tuned in from Pipeline but upcoming Katangi 001 Felix Mulo ya Sia Mwanza Eras ngedesi atongo ya su monokela kivo wa Kenya nimetelete monoko na nzabanzao ya IBC ni kanama manye kanaje na mwikio obukomine wo David Kivo ya ngedesi atongo ya su tuivamwe baka mwisho age Jack ya Serasa tuimwe baka mwisho ngedesi seneta wa kwa manzo na uimwe ya asisi atutembele ku kikima ni kata wa mota ngalekosia Kitundu kuni Kithungo Anthony Musyoka asia iya bwana Osua UDA 2027 makame tea we manje hata amoka nyumba na mwadi ya ziada Sami Kiema vamwe ras ngedese manzo na FM sana Joseph Jomo ngalekosia Chuda Mombasa Ben Kitangata ya Serasa ngedese seneta wakwa manzo muno na we mukule lelo wa kuma male kudhiokea vaile hata tuivamoni wa mlolongo kasina Chelsea detail ya manzo undi Festus ulaweta wa Dr. Francis no nenda undevye hai ni wavalo itoka Jando South na kamba kuone aingi muno lakini tuitambwa wa ni uvoya uvange mivango ukekuka na Kalonzo na kiwambua muke kututetea IBC yailone kusakuwa ni all sides and political parties should be involved. Okay, uswa kule jwa Dr. Francis no. Okay, asante nondo watumani wako
Neboni savali kuma makueni kwa Senator Manzo Senator ula umukite ngai Kenya twananga wani kwenda mbesa tekolwa ni one ni chukitumi ukona guns sinengwa 500 makimeng ya se guns naende andikite guns aiti mainengwa maana 5 twina uwo watu lakini utumani wake asema kimengalisia kashagwa mulito mbesa isu meya muthenya usu ona asuma UDA me kulonza bau no mbesa me kwenda bau bayu tethio mundu ukukengana anena no tanu na kutheka bana alangi tuyiya Miriam Makeba Erastus vipi poa sana ikumbeni kama kawaida umundi mesa kwa niosa kwa wingi Senator Manzo na FM na Mona Katambe sasa Onesimus Kinama yasia the Ruto regime is using the Machiavellian and red scare theories to destabilize the IBC formation. Ruto realizes that he will not be the protagonist in 2027 but the antagonist. The 2027 voter is enlightened, informed and highly educated. The seed, malinformation and religion, their tribes are a past. Kwa demo elewa ndo kwasi ngewazia ngewazia mbai ngewazia kukwata ubote wa ubongo akenya la mego yini oimono motu weta wa mutu kana ne moto ewaje moto Erastus Manzo na tongo yaswange ni kwate muyasio suwa okesa Sio okesa Kalonzo ndaka kengwe ni Raila ingi twailila masilia mutwe asemba avota selekalene atho ayona tatu vela inde yu nekenene 27 muvela netwozie we ze muilile makunie masilia mutwe ya zemba alika selekalene ya 2027 kendo kiu kipela yu mwena cho mukosa haya ndizo moto mani ungewe aba ni wa mheshimiwa one mheshimiwa wa Mulolongo sio Kimau ward eto Daniel Mutinda Ndwiki rasa singelezea tongo yasu Manzo emea baunye nise Kalonzo niwe the 6th wa Mulolongo twikala makabila onde na measia Kalonzo tosha jamaa usu wa UDA aiki otukenga Raila akunia wa kura nondo wa kutetea Akenya indi Akenya mahina pata na gharama ya maisha yeyolo muno suni mheshimiwa Ndwiki mbobya muno mheshimiwa nondo wa otomani waku na indi nende na kuminukilia ma otomani ma mutandao wa Facebook nikienda nuke nisome YouTube pe mundu kumbia rasa skeli atongo asu na uitabia Manzo aime pau okay Erastus ngeze Manzo muno na umuulize naweza mpata wapi juu kuna mahali nataka msaidie please Charles Mololo Senator Noe sayo otabia ndo maofisi magu wala mainondo ando inge makula liama ofisi magu Honorable Benjamin Mulandi ule mheshimiwa wa ward ya Kuya Mutongune county ya Kitui. Erastus as usual I'm logged in asante sana kweti ya kura across the 47 counties is not a walk in the park. Maraga and Matiangi are toddlers in politics. Kwanza waitisha MCA kwanza tuone kama itamake. Mheshimiwa bwana. Si mheshimiwa Geluma. Correct. Wagweke Kitui West. Correct kabisa. Correct kabisa. Alban Joseph ya CIA, Alban Joseph ona mondo mukenga ni okamba tamanzo. Baba Chris nende ni waikombe ne bosa mosa kwa ngelesie atongo yasu ne Chris Mwoki mbada kuma kasambani ne Mombasa wala pilot wangade sio kwajo mukamba typical manazunda te yai kombeni asante sana sio pilot wa kwajo kwito tuzieta nzumola konge mazita ngwazo ange mazita ndumola Europe mwana ngari wasia Europe eta Dominic Matthew ngula asia pamoja sana ngelesia Honorable Manzo muno na yumuya tumwekwatite muno na mpaka Kalonzo asumbeke tukwata na kana kesi ako by mtumishi Dominic Matthew ngula gush karakosia Barcelona kwitwa Barcelona kana wendo Barcelona aende mheshimiwa Ndwiki na mo
Mea na kote lo monata. Na mo tu. Mheshimiwa Ndwikiwe. FM no kumoketi. Kwa ni FM. Naona kuma nayo kwa tumia laptop msimu ya waithira na mawe kuvuza ingi dizi message likambi ingi kana yune ni soma ma tumani ma Facebook ba ne moka aya izaziana endo soma tumani ma Facebook mondatika ingi tano ni kenda isethia ni nasema kwa ya YouTube Freddy Kamutia sia yune na manyane savio kana IBC chair ni wewe na final say katika presidential election KDFM na manzo ni Freddy Kamutia ni vanga kwa sia Ngong Road Paul Maivi asia rasa skedi senator na FM no indi nenda utebya mwana usiwa UDA kana kutetea serikali ino ya Ruto ni kindu kina vinya muno ndo uvongo wa Ruto ni live indi 2027 ika kunwa sia Ruto must go makangea CM David Kivoya asema nduzu kitasati ya white na uvongo mwingi mno Kenya sasa hakuna wajinga na kama hapo awali. Francis Musio kirasta za mwati ndata ngelesia tobu yasu pamoja na senator wa kwa manzo na Indavisi ya Jose kana Ruto batingwa kura 7 milioni wena sio eti sia abokomi sio nava na tuivaanza tukosete we ya kumba ila wale kile kivelani mwana usu aikanena uvongo na ayimutabya Ruto no likilo ne mbevo ne chikitumi okwewa aivanga asindwa ageno kasugoi akayimekwa umwenende niwe answer 2027 Boni Chalo kana na keu Nicola Nzio kama na kita eti alamosi asla fund ni 7 million mimi nilichukua na sita mpa kura yangu bure kabisa kwa hiyo ndo wa UDA serikali ya corruption right center left na akaandika kala kino kaandika wa NKT give to Muthosi erasa sikerege muno ngai ikwathima nundu wa utwete kumbe kwa ivinda ya asa twena cheni yu asanti ngeli si mwanyani kwa maiseneta Daniel Manzo usu wa UDA okiva kukenga ando matezekete ya sekura 7 milioni siumava Ruto akanengwa another term akita uthose Kenya ando alame kwa semena Ruto meketa enda uyambesa before 27 indi uneni usu akuthose Kenya no uneni wo munthe ni senator wa county ya Masako wanua Kines Kavindu ambia Jose aache uongo unga imeshuka bei juu ya mvua na watu wako na mahindi so uzeto wa Steven Munyao Mutinda Musembi someone here is telling us at William Ruto has already 7 million votes from the jobs he has created. Zomo, why do you bring these people? Why do you nongena nene wetie ndiambia na sekana nongena twetia tongwe on the nikenawe saidi kila mundu ne umya woni wake na aguyumya wake sa mwangangi rasa sikereke ende jamaa usiwa UDA ndeo likanesa mwa indi 2027 niwo okamanya ground undo kwa sia ona kivila ndaka jona Peter Mwange nene somyo tumani wa Peter Mwange na inde yu pe mundu nwetu nesoma tumani ya 5 kwa metuki Festus Kilei rasa ava kwa niona manzo we eva siasa chama ni chova mundu na hii undo chovete manzo Ruto ona akamwa kutwaya andoma village ya manzo utethio manzo niona we eka kwea ando make maiketi kile Ruto enda kana amea Ruto enda mamina enda wese umonia ila receipt ya kitui sister wa kitui sister wa kwa unaiviwa Kenya shillings ngiliyana yemwe na maana nyanya ni sha manzo ndeva kutethia mwenende indi kufurahisha chama chake cha na Kalonzo wona akulwe kulyo evudho yanza ya kusa kwa chairman ni FM alenga nundu nda kwenda nda otavya kumutavya ukweli mwana okwetwa Kalonzo ninisi aingi maikwenda kweuga ainena nundu ni wa UDA indi anenete ukweli kabisa na manzo ni wesekeu Samuel Mbodhi Jero ya Ruto is one-term president. His trip to Murima was a total flop even after using a lot of resources for mobilization. Embu people crowned the message ne PO box. Sugoi come 2027 SKM is a man to watch. Otumani wakatatu David Kivo
Erastus masitwa makwa ne David Kivu kuma mwingi ngulese maanzo na mbadha ne batonyeka Ruto na Raila makaseo ya nzama ya IBC me vamwe indi Raila akasioka kumugwata Kalonzo kuoko 2027 okwesa kwethwa ne vaita kwa Kalonzo posa kivela kecha sumbe ekoleseo mono ekoleseo mwesa osongia mwesa osongia inyonde Erastus ni na mukethia na atongo ya suta vya mwana osuwa UDA kana ona body language yake ni kuleana na ndeto yake kitamuramba muto lili Daniela aende 2010 chao simotwa embea Erastus Ingereza tongo ya su bwana osuwa UDA please tuyesa kwa mwetu kesi mwa kethi wakura itia kunwa nikimali ile kuvingwa sava o itiayo oyo wane chao mali ile kuvingwa sava SKM ekale ya chene ni wamo sumbi 2027 chao simotwa kuma mwa Hills na ndi motomani ele ai atatu kanazo me atatu anna ai emengi ba motomani ana mamuthia yu ungwana tike Martin Wambua mwana osu agetwi no ni memwandu alamo ngalete uteti muthoku okamba utonyata kulea Kalonzo nondo akathi yanzao yake onetha ni mosu o mundu akathi yanzao yake onetha ni mosu ndana mbendesia Ruto elewa mpaka kwa na we mwendea chao Samson Musyoka kwa kulia Kalonzo usu ono ena ola onaindi ena ola onaidp na CS Muturi no ola wesenesa na muno kila kiendewe ni hatomya yetu etaisio Ruto anaizino zetu ala wetekelete ni Hasla Kasongo Lichapo inginewa Zakayo lakini nigerengi Kasongo imechange sasa ni Kasonge sasa hii ya Kasongo imechange ni Kasonge ametoa S hii ya Kasongo akatoa hiyo S kaandika hiyo nyingine I witnessed a mzee who did not vote because the BVR rejected his stamp. My dad was long dead since 2016, but I was shocked to see his name on the voters register. 2022 was kwa ground mambo ilikuwa tofauti na chenye huyo jamaa wa UDA anasema na chenye huyo jamaa wa UDA anasema tulia UDA is house of lies ni woni wa msese asa endi akitie esito yeye katika which register electronic voters, manual voters registration asa tu voters registration sisi ya nengenge ndo songia niko soma unique ndo iso songia so just keep weka hiyo Scholastica, good evening Erastus, nika nini kethoka kuma kamuwane is true kula nesio yawa. Now ask those leaders, how can we Kambas recruit more numbers because by a Mokamba some make you can they find a way as leaders to a door-to-door routine to ensure Kambas has voting cards. Uzunongea zegura nesio yuwe. Aya yuo tumani wa mudhe kabisa. Aki tafadhali kiongozi watu tafadhali wacha kutuzubaisha hii ni Kenya. We don't trust the systems because of kifaranga ya kompyuta. Mbona kwetu kuna mtu alikufa before election na vote yake ilihesabika kama amevote only for president. Wewe jua Kenya, ujui Kenya poa, tunaiogopa bila kuambia mtu bro. Uzinonge wawe tayolo wa andu mondo kwithati wene thayo na ende esaida ni wakonie kula ya usumbe. Aya asanti YouTube nokita YouTube nike nano sesimo kwa metuke nike natosoke kula kwa tombo masonge makula menyu na toimina kilungu cha umundi ni muvyamu no andu ma YouTube akatwambi naula utumania wambe kabisa no ni mondo kwetwa Musyoka. Ruto atatoa 7 million wapi? Murima contributed 47% of his votes in 2022. Nzomo Asia Kasamba kau kita kutonoze na Messi kindly try anyway sawa. Just as Muthusi ambia huyo jamaa ako na white. Raila alishinda juu ya kura za Kalonzo. Sasa atuko na Raila so haezi pata hizo kura tena huyo jamaa anabo. Wati 254 this new guy today seems not to be well up in the politics. He is saying life is fine. Where and how now? Hata wakati wa Uhuru maisha ilikuwa juu
but money circulated kwa mwananchi wa kawaida. Joseph Saidi ya wisongi yake huu Josephat Kitati asia we paamwa aze munduzi wa UDA ni nye na kunete rura na kunete Ruto ende eni andikire eni ni kwaje azende chikwate azende so mukone ingi Sanchez rasa sio mtu wa white ndio wetu wa white niki tena ai we ai ukini okela ai indi rasa ze mwana osu ko mumile weyu etete acha we no akone Ruto kura kweli usu ekoma eleka Gen Z abductions cancelled anything that Ruto can do. People want him gone. Amalize aende. Vile alikuwa anaambia Uhuru ni mwizi. Ni mwizi mwingine pia. Okay. Christopher Mwethia, surely 7 million inatoka wapi? Kama mlima kura ni 47.3, UDA people stop lying to the nation. Na ke mundu unwetwa David Mutinda fertilizer wa Maima Ing'oi aki wakamba wengine sijui wako nchi gani. Ai Muathe Vandika kweli sura ai Martin Kilungo Erastus mwana wa UDA kwa za maisha mesawa kamwete kumbini ingi. Hai Wells Mutua, what's the importance of having low prices while buying power is reduced to 0? FM na maanzo mesawa. Josephat Kitati. Nicholas Mutunga. Ila uyona mundu unena aye thema ethia wa aikenga ando ya mwana osu aeke otukenga. Zacchaeus Kilonja Zacchaeus ni Zakayo ni yazia mwano wikite t-shirt ya white motavye kila ukumanza kwa Ruto ose na tayu nundo matuko make matiele manini mono kila chonze mwano okunena no cha ubungu andu ama UDA onde to kwani ko undu umwe sino tumani wake indi rasa si mwana usukosiani we na kindiki David Mutinda kone kitwina kindiki kone tarakanithi njezi kundi wako lioneki Ben Rogers Wambua it's a shame endo monde mwa tumani ma YouTube ni ma Joseph it's a shame Joseph is trying to defend him. Joseph seems to be okay sawa manzo sawa Justice Mutinda asu ange masiasa ai we ho manamo watu majana agwe metha live so namba kwa edit wona na kile kidogo ukambekea Charles Mukono ya Ruto Sugoi direct Kalonzo Tosha na ke mundu nitwa Dan Kanizomo gelese manzo na imanda Munyaka omwete kombene Munyaka tunai na ke vinda ingi no kuka ingi metoke please be zetu please be mimi naenda straight to the point watu hiyo point iko wapi hujasema kwa kaingi na ke Joseph Ndonye wa UDA yakakunena maundu tese akenya Messi mumo you are we ni wabai kumbeni ni yose mosa kwa mukamba ula uteko support Kalonzo labda ena ila ki itatu sia mukamba tuambie na mwana osu wa UDA weva Paulo Maivia na keja kwa mwendwa salimia manzo sana na makwambe ya kunenga ni manifesto Kalonzo kwetene mambo ya Ruto atutaki manzo tomani chusu Victor Musyoka this goes to Manzo my request to him is at Dua Estate Company kuone kwa Kibwezi whereby it's located in Kibwezi and Kamba population should be 70% but the company has gone against the constitutional order please
Okay. Manzo, how are goons formed and how do they work? I hear goons are here and there. Why was Joy Mudivo shortlisted twice, both chair and member NSS? Wavinya? Wavinya aligalawa. John Mutinda. Julius Mutua. The problem with KK regime is they think they are dealing with old people. Is the highest time. It is the highest time mamanye kana netimetele Kenyans plus God against Ruto awache kujificha kanisani. Kwa mudia ni ula mundu wetu wa Prisbe ni wasauka yasia mambo ni matatu. Number 1, Kalonzo ndio winning card. Number 2, Maanzo ndio kiongozi atabaki 2027 wengine home. Number 3, kama Gen Z tutatengeneza app ya kuhesabu kura sio hiyo utoto ya kwenda Bomas. Yaze moda ma Gen Z makazi obya app yo ya kutala kula. Izo ni Gen Z. Aya. Bitigileni zo moto maniele mebane kenda no se simu kwanda ya. Mheshimiwa jalo mume no otomani wangu no kita kusoma. Erastus ni Jackson Mutinda ni mukuru kwa njenga. Tabia FM ni Mutongo au ngame MP Embakasi South. Tukamu siasia mana batembesa. Iya ala. Paili. FM wewe ngame ogazi yazi mana batembesa. Mana batembesa. Mana muyombe ndo ngame mugani yazi mana batembesa. Peo numezo uwono abantu bulani. Ndia wonga mweke tu. Hiri mambia no zekela cha senator. Na kama anzo na ke ki oithi kingi ki olango tu. Haya. Erastus Osangevi na wikendi atongo yasu ikumbi yende na kuyana nesa FM asanda nondo wa otomani waku umunde kwesela palabe Timothy Safari kwa oyu nini singai wa mumo ndetikila enende ma Kenya maumie na no choki tuni mbua yangera yende na kuwa mwa serikali ino ndikenga ne ya kwa bahati matingwa le unge eka ovungu na wo we mao makuve no ovungu yu na nemu ya masinga me kwa serikali wa KK na ende uinda biza senator Manzo ve vandu ngwenda twe sani mutwe wa mboi on 12 wa dhanda tuko ya Tolemane uzine chalo mumo MCA ngoza kwe wodini ya Tolemane kwa ya Mboni county ya Makueni. Aya ninyo osi nogeta Simone Lois nenge simu. We, mautomani mewa mainge. Chua mwewa mautomani maasi isi na toina amina. Kwe dhanti na asoma wangu tafadhali ndeke. Nenda kwaza simu. Kanambe yege wawa angono. Simu ya ambe ni yao. Namba ya simu ni 0753986233. Nina simu Lois? Yes. Namba ya simu nasa ni noti Monza. Hello Mutongoi. Newa kelele. Yes. Ina simu inge? Aya. Simu ingine yao. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nina nao. Mambo ya jana. Lois nonga ni wase wano? Eh? Ya. Nina nao. Simu isi ya. Nebo? Simu isi ya wase kumya. Basi toi wana. Hello? Hello? Hai? Ni kongwe wa mono. Ndi wa mono. Ndi wa mono. Tunasema ingawa kwa sabana. We? Hello Mutongoi. Hello? Hello? Diko iwa moto.
Simwenge, kaji jaribu Simwenge. Iya. Simwende namna gani? Pena simu Lois. Kwa hiyo tuambe kuendea. Haya, we. Jese simu zile. Ya tuone kwa wote mwewe. Lakini simu ya Lois no ndapia. Sawa. Senator. Kana sia mtumia la masia ona ndukundu kulani tuwani na ndukuwe musi ngewa ni marabie kindu kena ndi marabia enda kwa sia sindu ila yothe ni andu makuweni yuko la kwitu kulani nzia yetu ndukwero ama bende ne silanga wa wake ni waumiwe bilioni 5 ni Ruto no mundu ni waungamie bateke ndukiende na kuungamia silanga usinge ndo atari muno nundu myaka yukite usilanga nutona ndote mulumu undu wailita kuluma na ine tete minisa wa Kivu bunge na tuna silania muno na jese kindu kila kingi ni stadium ya wote Ruto mwene ni weyetie bo no mesi na asa no memina na nda memina we mwene atana sumbeka Senator kidogo tu ambo jaribu simu kidogo aha hello. Hello? Digo mono. Digo mono. Jise, ni waze ba hotel sawa kana? Niwe rasta zimetambo ndise ubano. Kasi na taende. Nase kana kindu kila kingi wemburu. Kila baba wadhani tanakajwa wake. Ni wadhani ye nyumba ilezi ya house wote itaekeka. Kiwanza ni wadhani we mwene na kanywa wake ndaika tina miaka ile lelo okie mali we mwene ni wetwa yibu na adha na lelo azia amina kusumbika nukweka ndaika ina kwa sebinda yemo tunaimangaribi niba nogilile muteti umwe ana alilikanya Ruto kana ila wela kwa miaka ile mebetu ni wathie kanisa zaiba milioni ile na nusu na mataa siona kuwa na alilikana indwe bumbe wandu kana waiba ana wathana kino unenda kwasia ile wathana undu ika na bandu bakutinda wathanite kondu kipaki weka wakila zili uko na kundu wende noke kwa no kathala tino jwa anende mendo kuthukumwa tinda tombinge andiasa kana umundu nendie na rikathika sakwa kuwe mwiki na nona andu matilika kanisa ni mwana sifa kanisa siana ngametoka na siavivya kamoto ka mundu uthini tamunoko ka watho kumaya nako na ndiaje ke ukitethia andu ma moika na ezune la yu militia saubepye na tati mabaya imani na amwana fuasi mama inajenga ndizi inajenga no kwanda makwani magala wikiwa mauni na kwa bidani yenu nuna na ndeto nzio yuluwa musumbi la wibo lakini ndakwasia pabiki aba withe kuibotheka yani onandu kanisa maiboye chani kau mundu aendete akanange kanisa ithembe ono inengawe ndaya nundu kithembe otikindu cha kuthauka nacho na bauni bonga yutha ithe wa na nduete ngulubo kondu bo sindu taizu no tukulia ikaoleka nundu futi siasa nzio ya kau yenona askali maita isasi askali mensa ko ka baume chetia ngazi na toke dukisio na nasi kumeyo pe pastors mogeta pamwe mekwetwa revival na pastors moga pamwe mekwetwa revival ni manambize revival kundu kwetwa sultana mutunda matu thoche kwe makatuboye no munde mapastors simaso kama panga chathiki nena muno bandu wakapete na choka ando ingi na yu matu ya yenge metuthocha na kuru mekie wumba no munene muno wa pastors ya mekwenda kuboya mheshimiwa Kalonzo na kumumba ni sekula na maza na kuru yethi Bukungu Stadium Kakamega na ende maambezi ya phase 2 none we awathu kumanga imeyumite nondo measa menda boya ndino yone nesa ndindo no sumbe we kaba andu mande no maita kuthera kono no nyeke tuchuke na vinya muno kundu kukwele takona iyo Sultana Mudu
no mundu kuweka vete umundu baise tumana mwanya makatabani makanisa ni na mami na motabanya matuka de moka kwikia crusade na matu kwa yamu kwa hiyo asuna tumeji mitata ti mambaye mwene mambaye sio ngezi ya Kenya mapasta ma revival na timu hizi mwana sisi akwete William Ruto na Gachagua timu hizi cia thukumia sumangai kwa mboya zindu kwenda na sio na kile mami na mboya inde makakulia ana ndende kwa ana ndelo mokita ba ni maso vyarali na makethukisia mipango laivo pia makuli yangi wakuda senata ngulilikana kwa mitugi nondo wa masa twe midnight tubikie saa 6 pia nbe mundu wakulia we Raila na Ruto ni sawa ni megwa nane masa vya ni metekela na no gutuika mwene kivela wa IBC na hindi itina Raila ayikuthuka ayithikula kwe Kalonzo pathiata aya kingi pe mundu wakulia yulwa dua estate ya makonge kwa kibwezi usuni mundu ni konzani nzeo muno although ye ubathukanu na topic yetu but ni kindu kizio ja abatondo kindu chothe abandu bonthe mubeato su uthukuma pe undu katiba kaite kwa ile tenda na mitalatala ya andu lame uthukuma bau akondo u izintu tukumikia summon kwa mbunge list ya tongo cia mandua moke kuelezea senate katika kamiti ya cohesion ni chao maendezi bau nunu nisimwene ndino kuthina bau na ndi makueni kwa hiyo ngo sabato su na ndo sume ukwata balua na tuimeta senate na mwetu na musiai sio akona mundu zote zongea makulio kwa yambunge kwa nenda sindu sio ndega sina konzani akanandikia niwezi pia wakwa wa kisioni chuchu kakwata balozi na kendanga meta na ndeto isuka za moka kusungia kiuti sika peke nkenge mwana cha Kalonzo na Raila na kwa sia Raila munde andu mage na wewe Junet yanena andu mage munde medukize savale yake mondo yehi ni masia ni meya Ruto 2027 yabi kila mundu akathie ndu wese ije twaite 2027 tuile hapo ngambia Kalonzo kwikwiu na kwikweu na ndetu ikandepiti wa mundu kwa una kera ilathi akaungame na Ruto atiungama na nene zineza pinani wangai Kalonzo akatongosia Raila okeile na Ruto atuka itatu na kila Raila kanundu ndetu serikali utea akasupport serikali la Kalonzo kenda naona kana indo yendo na gatelo mundu yuzuri wa mutuwe wake pondo huo mundu watangaza kana boye na Ruto kembuna muso nundu oundu mande na support Ruto nimekuwa mwenende kwendera kubineka nimekuona mota nduma ODM paino tedio ba Ruto asante neneze maondo maingi endi naondo wa masaa ni asante ndategezi watumia ina Joseph cho tumionda tiko nini pia bozo ngitumia lakini natuponye cho wewe motomani na noise ninye na kulwa mukulyo maingi ona mwingi timo kulyo ni na twandika na kana oselele bwa aminokelela nisiokete kana Kalonzo no mbikethe eleveni pe muno wasia tuyane kwetha na mukambo tendete Kalonzo dimenete Kalonzo ni bata muno nake nono ni mui na ni ando katika siasa wanga ndo moze ma siasa Kalonzo will come number 1 in terms of wasia mundu la ina leadership nziona zeu Kalonzo number 1 Kalonzo wala uka kutoba lokilio bakupatiti no ubo one decision ilo make ya kwa uko support Ruto twekwa sekana tumenete chao Kalonzo number 2 senator no asekana pati ipo mwekana be kwata no mbikame be eleveni ndete isutinge ni kwake ona kuna uwezi kedha no ithe mu interview wewe na matu ye Kalonzo kwanza akethia na Raila he would rather do what die lazima aneni wewe no kwaje kwa utinge wangeni kizeni kama bikabu mbema sikusie kwa point ni kana ekatuterese Kalonzo ku make the right decisions to ikibela kecha AU kila mundu no kwangiri ikethia Kalonzo kwambia bala wambie kwa approach wa Ruto ni wetikilile oino with the president wa AU kithia kinane njwe Raila tupe tukane on decisions tia twimwendete nitumwendete na nitumukwata akoko ndo batoneka point number 2 ni mundu nene obo wa wia asia kwende hata ndo asema nengeto wia ni utwe na kwata ila 7 million yes 7 million ndise sainge ngonena na ando ndise ni babala tuvitukaniwa lakini ando noise me understand ni tofauti
oyu Kenya tukeke wa census oyu twi around to almost 60 million tisa niki ando masabu ando ala mandikitwe serikali toiva ano maybe ndise kana FM mandikitwe serikali system ya senator kuma wala be president to the last person and all civil servants may only 968 plus something menenge 969 ona maybe kete milioni umwe. Oh, 1000. Yes, maybe kete milioni umwe monze serikali hiyo yaleto na kuandika ando alange maandike maybe me katika private sectors na sindu ingi but tweke sabu ingi simple ne kana tweke konya ando me jobless you me kone tamale ketu na tongo imota senator kana serikali 360 million assume 20 million ni siana si school si kwenda wea twetele na 40 tisa out of 40 me divide katikati twasi 20 million tuna system ya senator na civil servants ya almost 1 million twetele na 19 million tisa 19 million nizo tuite mundu terasters takwa kana mundu ungi wendi yako no zindu syake andika na ndo atokitia kuumekete supermarket motor sindu everywhere tumanenge a number of 20 million tuna 20 million yenze kumanza wea tisa 20 million tunena logo ono yu kethia na senator to atwikithia president na twimo twa state house unless tumo combine government cionthe cia East Africa 500 to ando asu 20 million atago no kwacha pe mundu anenye kindu vindengi ye kalata rude but it is not rude in reality kwe mundu itu kwangirio twithukisi ucio kwasya ndena wea ona simake mayanengo ni wea ni government tu government sio kasi athi matanengo wea ko twekende ku prosecute ando amasa kwata to amasa kwa purposely kuitumanze wea ne tukitundu ya ando metume kila mundu na manze ukindo weke nondo saingi school ne ando graduation ile siendete kwe kwa itu na mwaka senator will tell you mpo ikumwando over hundreds of thousands nondo maumeitwe rate so ya limo nona mande only 24 na promotion sie kama ni se onalama naandikwe ni 76 tisa graduation yemwe ya mwaka college isionze you must have more than almost 500. Okay, no kwacha you point ne kanai employment issue ni very delicate na ina wito monene pio ko twikailele mundu ne kati ruto twa musako ya tunenge wea undo sumwana usu kumanza wea be mundu mandera the same ukuya the same. So what do we do? Twitume at personal level now ne kana twikathiniando point ingi ya economy usu kwase nengo kengana economy nani economy tu kengana oikela mundu eva ni wene KQ mala ya mwisho ya service profit was 11 years ago ucho vungu ni kindu kima dhangoni KPLC vinda ya mwisho kusolve profit ni kwati ya vinda ya Kibaki tio vungu ni kindu kima dhangoni mara ya mwisho kuona Mumias sugar katika supermarket yaende tena muno but oyu mala ona ba smart wanze no kitia Mumias sugar katika shelves tisawa uzwa sianimbua ibinde sino kwa tweko kengana tuchikelane kana musumbi ovesindu wikite cia maana tweko kengwa ati nimbua ibinde sito kwa kaibinda Kenya mbweno season yitu ya kila ona na 10 years cia uhuru na cia Kibaki kube kindu wikite cha maana prices cia commodities yitu nena mautato kwikia mekela bandu utio vungu mutu oyu wa ukitia au kitie wetu 40 oyu we 120 utio vungu na alika supermarket no kukitia no kwatia nambelewa na sindu ingi mbingi inclusivity iki ya kukwata ni andoma siasa ni very healthy to this country tweke kukumeka siasa twenda kuvikavula inyo akana mundu ya avaloka ndo twika enemy no ko serikali ni na thukuma nondo katiba kaitu kayo tunenge room ya opposition ketu nenge room ya loser. Okay, no kwatia ka point kangi ni mwisho kaka life ulokwasia maisha sumeva ni maseo nini na asia maisha tia ine maseo na vai musumbi uko kato nenge maisha la tukwenda ona siwoto atwa manzo via state house that tunenge maisha la tukwenda tando no kwelewa but hano no thukuma ama make fair to us nipo tunenga na mfano waka nai pai musumbi wao ka akitia theia itewa 50 na itunga 25 ndevo tutikago kanako ka akitia mukate witewa 70 au tunga 40 ndevo but matata ako sisi systems with mukate osuwe na athi out of the limit kutisa ni kwatia kange nami na kange kindo kange kala kone naoneka old people na young people isu ni controversial batiti nondo to inye nango kiti 11 na senator for my own reasons ni nenge senator kura yakwa nondo be experience we nayo tena yo
na young people no manange systems nizi saingi ando masiasa no male o matabiu nye baiki belangwana lakini I will tell people the reality muika be bando to no manengo ke ya mebicha but as they grow with experience na maybe kabando kwenda no myo kupemanesu no kwela ko tia kunenga ando ako ibela bena makosa ni experience na kwa experience ila ina senator ndo mebikia na be bando ikitia mesa ni uketha no na wabatu on merits of experience no kwela kondo muika tweke kuvuva muno ibinda itu ikabika no kuthia ibinda yabika ya elite asante makwate good na ndio alama tena ile wakuvudha maanisha kusemba muno zia atumirangale kwenge toka dao nene ndio imoge zaidi sasa zimbunga la yo kede kenda yusie muika mudai notes cia kwa hii na ndeka na monango de samari wa akili undwambe pe mwithikizia kana muzieze wa kulia hiyo nibatoneka pe kulio senator wazu nenda kuongela nibatoneka mheshimiwa Raila Odinga akakwata musumbi William Ruto katika kumanda mwene kibela wa IBC na koko kwata Kalonzo kwoko nibatoneka nundu kindu kimwe cha mheshimiwa Raila Odinga siasa siake ni sio senyo muno nundu onondu yukwatite musumbi Ruto kwoko pai mundu yana yolwa yana nundu wake ate onenda kwacha ni siasa sio senyo muno na kwa Raila Ruto nete ayika kwa TV na kukwato Ruto kwoko ba na ikomaka because avulani kwata Kalonzo indi kiunenda kuya mheshimiwa manzo kikamanenge muona we kwati wa kwasia kana pepa mako kama na Raila within mamwe kwete muno ona mamwe kwete unewa ine na nundu sio wa kwasia kwekwe u akwekwi u you Kalonzo akaungama nyanyaba kwa nyeni mata basemeke nundu ndikula sia kule hela hizi we atuma ataongama usumbe niki utwika munini wamo atuma hata moya nuo utwika munini wako niki ile nugua tuoneni tu yutuoneni tu tukwete pe ndo tukutwailo mutabya ibe ndo tukwete onena na iweze ukona agwiye pe ila twela onena na agwiye yule telona na agwiye kana wewe mheshimiwa chalo mumo kana na huko katika uteti ni mazinga medha ama hizo huko ayuka kwanda byati ati yutili ndete asia mheshimiwa Kalonzo running mate running mate wa Matiangi okay Matiangi ni mutongo ina no tonda kupika mutongo na wewe unapika mutongo ina kwenda uzumbi kila mtu anaanza lakini wewe la Kalonzo pamoja na mbele yake nundu acha pela mundu wake na waziona parent mio changa mbiaki tukakunwa hii merit ubena hata laguma nyena hata laguma 8788 na no kana bona ndinezobika kutwika running mate kele so no zio gedya unduzu ona kutwika mheshimiwa Raila no tono kuna dukatume atongo ima wa mazi kana nimekwambia kukololo cia ngomo no mazi Kalonzo agaze tosha na ndaketelewe tosha ni mundu idea izu ya revival izu ni idea zio na ma kalendi mesilie idea ingita tu mundu benda peke tutwenda BCG matrix katika BCG matrix we awasemba na siendo ina ndikana with sio dhanu ibalance tikala kama nikakwete mausunga make badokanya yuni makwete kemwe maende mesilingita tu with the matter neza undwa kele ninegwa ati maitume kumono maina koma ni matwate negwa Miriam Makeba inegwa twiki na mwegwa inegwa masinga mundula we MCA wa Tulemani numonana yawa ituwe kumbe muno tunaina kama wachumo nana yazima itume kumbe maikomana twino aiye maizo kama mundu agwetho twine nyuru tembere na nyu na twino tanu mwingi muno na ne ya masinga waitu
paumi ndone ne nguka pa wezi mulolongo na njuga nguta byene kana we yetu akwate yani aneza ni waba na ndi njumaluka mondula we Erastus pe muziaizio mo wandu me SMS muziaizio su etha chaplain waitu lakini ni chaplain wa polisi ni chaplain wa polisi na andu me SMS yambe ati ifact ita di chat cha ni chat cha WhatsApp ambia please mujulishe huyo brother nikwatia refer to brother Kilonzo. I was in a polling station kama security. Hiyo mashini watu wengi hawaku vote please. Hawaku vote. Hawaku vote. Kitumi? Ai katika polling station ta security. Na yu akwete umiokoze waka nani wooni mashini si faili. Na undozu ni wareisiwa muno paya pa Kibwezi West. Yes. Ta classic example. Yeah. Na kwe kundu kwingi muno kundu swareisiwe. Na peke nukuma ngwenda utabia mwana asa ocha pata withieni wake ma nundu nye FM twakomani hapa studio twatiani hapa studio kutoka kwa hoteli ndeta sema bindi bakaito kama kwenda utabia ka IT system yo the IT ya mina osewa is subject yawa to working na nenda ukutapia ndukai wepa system ya IT itahaki yawa wanazia wengi yani pe undula wikawa peke tuteta ethical hacking na sinduzi on the facing sinduzi on the local kwa cyber security sinduzi on the usuni line monana mono na system onela we were perfect no itawa ya M-Pesa nenda ukutapia nesa ona system ya ABC ni utapia nesa tipa off yine ndo utapia nesa muno ta mundu ni na knowledge ona system ya ABC tipa off na mundu endo liko obunthine akega lo kwenda ni ulika nundu na password sini pa mwanza ni na passwords na password ba yundo control etha chairman ni wono na yana password aketha ya munana wananje ndo likapo etha tisene ni umwite password na ngalikapo na ngeke ndukela kwenda Wenye FM. Tekene musongo. Mundu gato Une mwana tudero. Watu gato zongea. Yukondwa ukareta kunene ya system with finality. Okay, no sio unena. Ugethia niwona na of course it will nenga Kenya ne to progress it nesa. Tuende nesa in terms of ukoni wa kula timbe Africa. Kila tuenda na kuendea na perfect uwe wenjenzi yaje kana chini sio save system yo ya utala kura tuenda kuendea na perfect system ila tuena sio na ila tukai perfect sibike bandu baseo tandhi elo kona tetena peke nduke na kula nazi yaisi makulu yasima ikulwa yasumenda mawe yasu mana kula yamwasisi muona IBC tadhikiwe ne ya Kenya kubikaba na ingi ndo naiwe amayasia katika ana ola wiki ya IBC nomwe atatu maimekete na kila madu amata megene kwithwa nimona ni tape undu sindu isu ipendwa na wona mayono peke ndu kibika abandu ukethia ni kiuma convince ando uri bineza taniona knowledge peke na inju malo kabio muzumbi ula umwe katika azumbi ala mekie neza pio katika utongo shamba ya Israeli eta wa David na pe mkunyumo wa pe mutumimo wa SMS wa Asia FM ukesi no tuika mutongo ona teka ku campaign ya utaibeta musumbi uzueta wa David Samuel wambe kulungu cha mangole na ile muzwa wake andu mekalile nditano maazia nitonete David atono tuika musumbi na tendo mukuni ya campaign ona ate utumia mali yake na niwe musumbi lo atongoje ndezunesa maka bika bandu makona FM ne mutongo imoseo na itendo mukuni ya campaign pate mali yake okutumia ne weze kila wonete nundu wa wiki weta kesebeni peke nduonete ne ongumethi etuni namwe yeitayo o ati maitu ne mobea ni neiwa ngatho cienu ne wondu mache ne mwetha mutembere na itu
ngaya mwathi asante naona ni saa 6:30 ni twasenda wa muno masane mathela ni ngone mwana mondo Joseph ndinolwa huko andaya we reply within a minute ndatika imwe to minute unaenda ndo sia muthia senator umese ngone mwana katwambie na mondo Joseph ni sawa ndatika imwe ni sawa ngomenokelele katwasie system isusu waweta nise pevando tukuma nitumite kwa mulolongo na kukuna kura na sietalo nando na twethe atu inokora wethe ani bosi ungewa niyo kitumitwa migrate yetu alika katika digital na technology ti sawa na mundu ethi katika machine maybe ile ku reflect chake kanaka kwethe yake na failure ila ni waya ivo no mundu kwethe mundu chake ni cheki hata ni kina issue kumelia but twisioka kola tumete ndise wakili bana no atutavie implications ya mundu ukitoko na machine ya mulea leo kuna but implications ya mundu sutu sia nania na kulecha na mwesu open kula siando singewe tusioke kauni okay nambelwa number 2 kila ngwenda ni system isu improve we na isi soneza nondo that is the way 2022 siangewa onolabe mundu waisi bwa sia mundu ethe wa kitisho katika register nese no ona no we verify this week nese ba na rumwe ya kodhi usio ka verify kana wewe katika register na wewe sio kwikitia na before the week you pass away na ina room ya kukumia no kwati na amba kukumia katika system kwa hiyo kaje mundu akaje 11 ekiti number 2 still ka uno controversial nondo wayo kibande chaku ndo nayo sisi ya mundu kane katika register na ndo bikiwa room ya kusisito kwa ndinesa kuelewa enti hata manethe katika register nondo wathi we usiswe na nini yaku na inenga na kibande chako ndo nanenga na cha mundu na case endi ya sisi ya moja katika register ni point ne kana malizia ekato sisi system CIBC si improve na to focus na systems not individuals. Thank you. Mundu qualify nenewe kivila ekatongose kwa utu ikerena na we ata Kenyans system ya mina kwa their proper we are good to go. Timu vya mwana Joseph asante maondo tuibino munde mazane ho matonya mwongo ku tibika bau mwanyonge wa bingu kwa kumbene tweka ende asante sinisa tatu zamo je takala sisi ndolo wale munene na ne wawetwa ni muthuko mesu angaiwe katika polisi ni kana mundu aenda ukumakuga agetha kula agetha migwe kungi na yunu weze tutungiwa kuna susu mundu aba ona sisi yakula mabende na ndio kwa mabende na BVR kana system yona nyani kilifi tundina saaja kulifika kuna kula kula ni andikithitwe na ni asosu wa ethe ndana ni sindu ta lito sisa na nation ibinda yokete yenda na ukulia mwene ndi ona mundu akakuna kelele hata onoka kuna siasa hata enda ndukenda na kibandi na ndukenda we mwande kidya we mwande kidya tamukoni wa kula ukendo bya alaka maindi alusi matena mauta na ndukandika mbokani kwa tumia binda ye no iditene wose kibandi cha kutene akenya mandete kweta ilanda tika ya mweso na landa ndo tuandike kula uyu mwande kwetene ukete landa tika ya mweso weze utilwa laini ni utukege bita ni hapa na ndike baloka akoni na ndike baloka akona nesa na suwa wao kuna otumoka kone nundo noke kata onoka nena ata ne kula nduka akona wimba awananga ibinda na ndiye anakwasia ndio tatondo batomeka ngaini mamusyo na tuika chonde tando kila tona kwika mheshimiwa Kalonzo amusioka endeleveni ndenda namba ile ya mundu iteka ndete namba ile tukanoa endeleveni akenya mamwe cha mwezo bi nene naye na matiangi ya Amerika onandeze ndo asu mekwaza natu ke muzumbe kano karata anawe mwene kutajwa nezake te cha MCA abantu kakwacha lakini ni muthoche okikuja kivila tikethiana nake seneta wa kaunti ya Makueni Dani Kitonga masemu vya seneta twakwata mwanyonge tokaende ya FM asante peke ndoketha kati ya lewe mina ndeto cia muthia ndeto cia muthia ni notanu niko ndeto ya kwa mana na mana asa Kilonzo ngisa atu kwa mana na itwe thia no monthi katika list ya nana ndio kala Kilonzo kata zio kwa 10 katika list ya 10 asante mwana kwa na akili nzeo
ina ona kutwika asia ize kwikunume kuwe mena woni wike bego na maundu ala wena no kawaida uzu no ndo akawaida katika oneni witu no twika o ko no sio nenye njuma luka kabazania kwa ndika uzu itemesa kwa na neno tanu mwingine ndo akwethwa nena akwata manyonge wakuka na ondo twasia nga ya bingwa manyonge tikethia nova uno kwenda utapia Kenya maitu onthe na akamba okay munango akamba ito na kwithwa twa ona tutaunjengale kwela i Msumberuto ogethia ukuniitwa akura tuyakunanga ni kwela Msumberuto na mbaya Israeli pebinda me ukombone na mutabanyo mo obo kwetwa Jeremia nimethitwe maita bo mathiwa ni mukuma ukombone wa mituke lakini mutabanyo mo obo kwetwa Jeremia kilungu cha mangole na kenda me ati nyindi kuona undu mbwewe wasi wa mwei winda bindi kuona muyuma ukombone mituke na nundu muilie pa na nepo mwakwati wo kombo na mwaetwe ndo mutabyo wa wethine mau uya wenu ila mweba utongo ini wa mukwati okombo ona mutawendete ende ina kuoboya nundu waende ya neza onenyu mukaende ya neza na kiuge mini ona waende ya nai onenyu mukaende ya nai na kondwa u ithio the tanthi tina wea owoboya utongo witu wanthi nundu waende ya neza ona itu tanthi tukaende ya neza ne kwati cia ethukisia na cia maitu ebinde sio wagala tukona nengi ngaya mwathime nyonde amen ende FM mutaalamu wa maundu maki uteti na utongwe timu vya mwana utongwe nenge twigethia na ila ingi etha mema saa elena metika na nusu makumbia siasa ainde ni kwate simuni tu manondo twikana na sio wachuma ukite netoela kwiwa ko ni mazimo zimo ile sia beta tutayasa simu kwou nye na director wa Madam Loise Mabundi on the mitambo neno nginya tuthinikie simu isu nesa tutire mithinike wakazawazawa ndina amanya thina uyo nali kaba kwou andu masimu ala mwetelo kona simu neze mawo wa Tito we mwo mundu Jackson ngaleko cia Kiambu na alangi muno mukuna simu poleni sana ende netuthinike maundu asu no maundu ama mitambo me maundu maingi ya masobe tu ni binadamu na mudumia wange watala utakoza na chama ni wangelani azua ndo mazimu mahile yao kona simu aindi pole ni sana nito rasa sikitokua nzomo ni kuendea kiwiho cha kwa ila halai tuende teokoma na indi tuwethia na wachuma ukete kilungune kingi taki cha ikombea siasa indi kuambia umonde wa kuambelelia nitwitha tuikomana nthini wa vilingi wa mauvo na ilungu ila ingi tuika na tongoi tuikomana na motu ina nse muno yulwa siendo si ukonia ndiito ya Kenya na ivalo situ county situ si tatu sia okamba kwa yuti wanesa